John Bosco. No, John Bosco no na panyin. John Bosco. Wa ko woni mo. Say school mo na me ko. Maa Akos Akoma no sentiment. Etu na edi we ma akra no wo. Yes, because one mo ko chua exams. Cornelius no. Cornelius na be Cornelius. And I was a Cornelius. Sister, Meba, Esther. Madam. Cornelius. Obandi nidin say. Patro edin dem papa na dem man. Enti oba no friend my friend say. Patro efie dem me friend no Ishmael. And na bro for din so. Ishmael no dey frɛ akwara no. And na wo ye no, wo di ko ye Cornelius Bayo. And na ampa enen so eye boja ye enefie enu nti baabi a wo bia no kame ho e wa Akoma 87.9 FM ne fa Akoma mu nsam dwumedie no emrew se dumie no ebopa ho ekobo semeduanan sa no a na wenim se Akoma mu nsam bre no aso o se ye Akoma mu nsam bra so ya chese Maa Akos me ne mabadwafo na nakua wa ha Samson evangelist Amiamensta Pastor Julius and Ishmael omo ewa ha Baluchi ewa ha say welcome omo boyan e de yan akọ Facebook live Akoma FM Akoma 879 FM na obefa bi ewo TV stations awodo eye Onua TV Kings TV Papa B TV and Star TV one so efa Jumedie live enu nti baby a wo bia no bomode ana so etwe ben wa fidie no na yemfa Akoma mu nsam dwumedie no emrel Maa Akos great family odi atoso was time maso Emmanuela Adams Sachibia de penamo womo ede atoso time no aso eno nti monkoso anamo share charity foundation eno so menua bema aduana ba edaso fans of Akoma mu nsam fans of Maa Akos adan ni nyina no edaso nti bomode ase wonso betumi ahye bie ede ama ye YouTube ma Rosmo na mo share link no ede ma foforo sebeya wonom so ebetumi ahye bie ama yen Adepa information center ewo kwatwi afetia Mr. Wusu Edum onene yere obape kwamponsa Bronx New York Edum Africa Market na chese ye chiachia mu nyina na happy home ebusuako no menua ba Abena Jane happy home wode atoso wose Akoma mu nsembre no aso enunti monkoso na monhye enfamaye babia wonsu wo bia hye mayen na shanenso se first story eye Piwak natural the 3P garlic mixture ba and afen so grow fine herbal tonic area wonom and aso first story no asenia ye de ebra wo yenua bema bi ayakrado ha wutum se ensem ha no kwasem ensem ha pa enunti bomodiana honso ajibre ne hwebi ye hwe Facebook yenua no a wonum gina so Dorcas Odum oye follower Dorcas Odum we gina so was good afternoon to you all good afternoon Dorcas so and Buadi Isaac was say I am watching you from Qatar country Akoma all the way Nyamisha Nana Henry Oche Alizo, why a milestone follower, was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma mu nsam, keep sharing, but really sad. Just lost my mother. Oh, Nana Henry Oche Alizo, Mipacho, Mawansanka, your condolence. So I say, ya mau shedding pa kafra. Na mi bisa say anye biano. When I didn't carry mame, wo wana. Yesu kwa yejahim nana sadi etie bia no mama ekọ enti ye mompaye na yemfa ema no Angel AC milestone followers good afternoon Maa Akos good afternoon dear sanso ena amenya konso eye follower was good afternoon ama enti momra so na monkoso ana monhye ema ye mresem ye be read the messages ni na both on Facebook and YouTube enti monhye and for my name ye guso ebo monka ya se enra yenua ba vero aha wone nesewa eba ye nesewa mafe eba ya na ye pese ye de yenua no ekọ school presby ho vocational school ye pese de no ekọ
ene memu ade nanso yegusu ada ya yede eto yenua ba no ono odaso no vero o se me pese me ko school menya me masem mawie JHS me pese me ko na nka me ko to aso wonya bekwai SDA nanso esanse eho no omo enye catering ho ne mane ntino na che se omo pre transfer ya yedo no aba Presby Senior High School bi e wakwatia side Akoma no aba ho ho de wanya kwan se obetumi akwakoye home econs e wo ho enu nti yegusu aya yesre yadofo na mo achichiri ne ene bencheye se monko so a na momoaye enura moaye bi kakra aba nanso yeguso ese niema ne bo na yeden nti yenya kakra ka ho a no kwasem se nka bebo aye papa na yetumedi yenua ba yi ekọ okodru school mu a yene ne beko yebe video school mu yebe video bra wo bi ne niema so mo akowra ne class a yede ne ekro na fe yede aba beto so na amanse hu sampa de mo share yen se yen anade yede sre mu a mo bu ayen ya ye yo no na mo so mo hu se ampa monya eso emfaso nyame share se mo beboa Akoma mu nsem Maa Akos na na akua evangelist wona waka Pastor Julius ya hudo nti momoaye na empeja Akoma mu nsem jumede yi emo mobile money number no 0599814926 0599814926 yenua ba no na edaso no edi embeba Mary Akosia Ade Mary Akosia Ade 0599814926 na yenye bi emfa emwa yenua no na bibia entume enkoso emfa emano na be na bia nkwache no anya ne nyedoa ama na nsan mepacho yemfre mesremo me nkasa mumfre no so na mumfa problems no emra ya wo number wo ho a wo hawo a obetumi ede afaso eno no ye program no kwa animo no ye de betudwa eno ye number wo problem a obe fresh so ne amount direction ede aba adwuma eno wo ho na de mebubo ye de se obi a wo kakrawa fa boy ye ne fa ye nua no enko Senior High School eno na ye 0599814926 no afa yemra na mene mirabi emedi enkomo beme na memwa ha na oma na promote se awiai ejanado wudi the premier Aziagbakujo ede ya Aziagbakujo okay Aziagba awiai wasam ne sen masem ni nyane se mene abayo bi na wo ho ana nyinsen ba nti mene abayo no tan anche bia na nyinsen ba Chuma konya ne brand mo kakra pa mame na emwa Akoma FM no mambo pu mitimi som ana mene abofra no ye wo ho nti hospital kan bibia me hwe no bibia nti onukra ma mi papa di nsa ekohu animu kohu obusuafo ka jom se abofra no mo hwe na mene na wo ho ama obusuafo no nya agi tum nti ye wo ho ana abofra no ewo ye nti na wo ni mu no migusu a mehwe ne kakra o sua dwuma so migusu a mehwe ne kakra nti mehwe ne kakra ko ani modu ba bi no na ni ma me ne ka se onu so awo nti obekwa asole nti mema abofra no embe boa ne adehwe wo fie nti adehwe no mo FM oyi omuye ne ma nyina wie ye no na abofra no eba nti anche bia na abofra ne sai de akasa ba menene ntam ana okoye nti okoye no na afi de midi chopa eko ni maame mu ho se ne abofra no okọ no mi pese mi be pacho na bibia wo ho a omla onsamla na menene ntra se walefo nti mi koye no na ni maame ka cha mi se abofra no gise mi be ye ne ho ade ansa ana mi se ma ade a ma beji ho lesi nyina na nga mi ba be no se we oba ho ade de kakra nti mi sro mi kan ya ma mi ye nti mi di pani e ka me ho koye Akoma FM ema mi jai ge nechi edi ana mehwe me ba nti mi ba ne hwe ni mu na odi asem no koma ono ni wofa nti ni wofa ni frem me ma ye kwa asem no so ana ni wofa ne busa me na me cheche mu nyina se ne eba ye ni ana abofra no eni mi ye den eja ye nti me ho sa abofra no oni obi hihye ho
nti ono obi hye ho no me ntimi ensan hwe ne biom nti me ba na me ye de me hwe no nti me so na me diska koma me ba nti otor bia oba me ho ba giska nti oba me ho ba giska na ma se no ankasa tutu na mo ba me ho ba kaza me se sika na me di ma abofra no onfa nto bia me ma Akoma FM me ma ne sika bi ma me fa mo no so ana me ka se sa so mo de entrim nti me di asem no kwoto pani na odi awale n'anim no ana pani ne ka se ne ti sa dem diska ne beba de me fa sika ne nya den embeso ono no so na ono ntoro na ono fa nkoma abofra no na ono fa nto duane ma abofra no nti na me ye ne sa ato bi nso a me hia abofra no okuruma metimi ma ne sika obi ho 5 cd 2 cd na me de ama no nti edidi mu ana ayi abofra no ni wo fa ne fra asem no na ye ko nti ye ko no na ni wo fa ne busa me se ade nti na ni ba no ni wo fa asem de asema abatu nanim se ni se ana me se abofra no me de me ne ni ntokwa bia me ne ni ntokwa nga me mpo de ma nya ma dwen se nga me no obi ba wukura na nga ma gya no se enya de me ne betra bi no makofa oba hofro me nya ma dwen sa nti no me nim adekode e ha no ma be pa che sa abofra se da bi da nti ni wo fa ne ka kire me se o me be ye oba no ha de na me se oba no ha de ya abotre nti ma be ye ana ni wo fa ne ka kire me se o ma chi mem ha de wa nya oba ho de obi atimi fa ne bi nti o ka sa no ma asem na ntoma sum ye ana mi ka se da bi ene ade we de ma nya anye because get no owompna ni wo fa na kasa busa no ono kasa jitu se owompna ama ni wo fa ne jire kwa ka tene se hasem na o kan no wanka ne ye nti mimi de ma forget ho no na me hwe me ba nti me ba na me hwe no nti me ba hwe no mu no atobia me kofi ho a me hwe akwara ti bia mu a enya me fe tobia na me wura ho tobia akwara ne yale mutimi be frɛ me se me a metimi kofa akwara no na me ne ko hospital ni ade nyina na ade nti na me ba yale na odi me ba ebe ma obi a wanka nche me se o se ni se nti efre no so no me be sin kofi ho se me koma me ba chop money a omo se abofra no yale nti no mimi timoto so abesin nti omo afre me amante omo de awode abofra na ma ono ne nua bema ama ne nua bema de abofra ne ko a me nim bebia omo de abofra ne ye de ekọ ebesi ne nti me no asema me de bai tete ne se ma se no mi pese o nyante asese bia abofra se nya me ba de a oma maso nti ba se me ba so de a meji me ba se ya me ba so de a meji me ba ana afen so abofra no tam na abofra no wo krom ho no me hwe no abodom kede abodom nti abofra no wo ho no me hwe no ye bibia ma no nti abofra no hello abofra no ayi me ba hello me ko me pa me ba Josephine me ba trying okay Josephine eziagbe odi ben woni eziagba kujo enu a woni kujo no woni kujo ani ade ne di nkomo nti jo gina so kakra na tie de wo ka ni nyina na fa ye wi ayaba so na wayi ano amaye why right amisha yankwe nti abofra ne hwe mo no adu babi ma senia me hwe abofra ti bia mu a me se abofra no ese me beti me ba ma me se abofra nyiye nti on fa akora ne ma me Akoma FM nti ye didimu ana dako mi wasole ana mami bi edi abofra ne ba asole ho abedi adanse se nyame ache ne ba o wa asole asmo mi kemi wadanse ni mi so wa asole ho pi mi wadanse ni ana mami ne bedi adanse nyina wie na me se enti odi adanse ne nyina wie ye nya ye odi adanse se nyame ache ne ba omo ye mienu sisters no omo ye mienu ba ku tompa wana ba ku ton wache ho enti no omo ye mienu na ba ku edi mpa ba sha abofra na ba ku so dwa no na omo atale ache na mdi na de oton wache ne di abofra ne ye den e ba asole ho enti mpa asole ho na mami bedi adanse se nyame ache ne ba no ko ho ama nkokwala bi beda ne ho ma otiduane ma ne di afi busa mantem ho nyina se hwan ba ne obi asa nya ne ba nti nyame ache ne ba ama ye nya ye ne ji wasole ho afi adanse din mo di adanse ne wi aye wasole ya so akole na wanyane nti akora nyane ya tutu na nipa na akora eni be bom nipa na abofran di mleka na abofran be bam mi a wasole ho afi de asole ho bia tu mo ni asimi so sa abofran ya me ba na me se ya me ba aya me ba me se ya me ba omo busa me prince me se ya me ba ni din di sa me bo ni din odi amagifa me bo ni din kiro ho Akoma bia hwe me din na oh
afi na mi ra ko na afi de be ma mi sun ma mi sun be me sun ma na wusu aso na mi sun aso dem ho na mi sun super yi bia na se na me se me na ni so ta me be me sun hi ma na ra ho mi di mi ba ma se fa mi ba ma me mi hwa kwa ne tibie mu ama mi timi dwe ho a mi si nipa kora be de wa wiase fa mi o si da bi so mi hwa kwa ne tibie mu a se na kwa ne tibie mu yire mani nje ho nti enda mo no so no ma mani ba abofra no ho nti sometimes mi be kwasole a mi ko fa abofra no na me dware ne kama na me ni nyina kwasole nti asori dem ho no ye ho no ka ho no simie nkwa asori dem ho no busa mi se mi ba na me se ya mi ba nti ana afide osofo ma me no be ka kire mi se mi ba dia mi ma mani nye den enko abofra no ho ana sofo ma me ka kire mi na me su yo mate ana ofra mi so anu so na o ka kire no se yen hwe abofra no yi nti tam na ye pon asori no na nyumle mu no ye pon asori no afide mati se o makoye announcement se me ba no ayira by na satam na abofra me di na ba fie ma be dwa na ama na biane di na abofra no o me ho nti na nyumle mu no na me di abofra no ye den akoma masino nti me di abofra no koma masino na me akasa me kasa se abofra no me beji akora no hwe na so ntimi a no so o hwe na so ntimi a oma me beji me ba o se abofra no onduta mo ese ye tene ye nti o fa abofra no ye den ma me anam si yo mate nti ma me ni kwa abofra no ho nti etoro bia man ko bebia mtimi ko fa abofra no be fie na me dina betra me nchen na madwala ne kama na masuto duane ma na odi na me si ni ntale me si hata nti anyumre me ko a na atara wo na masade ahye na masade ko nti sabe na akra ne yira ye na obi fa na sase de ya wo ba beda no ase ni na no wo yire ne mame entumi afra wam anka ncho se bia ye hu baby o wo man fra o man fra me obi an fra me kaso obi afra me na me bo obi an fra me akra ne bedi ho na sen akra ne bedi me ho ma fa say one day that day na umbedi adanse aso dem no na nyumle mu no ana me di abofra ne ye den ekoye nti sana koye nti no ma mani babofra no ho nti da man ko bebia no mitimi kwafa no ma be bibia ma no nti esan se mi pese mi kwaso na me de ne konti atoto ntale bia yeren ahye da gumi ho ama no nti oba pe na mi kwafa no ofie ho a na tale na ehye no bi ho na ye fin mi busan se na tale o hiam se na tale na ye fin nti uto tale ma no so a uto tale ma ne na sa tale na be hye na obi ampo nwura tale na ensi ma no na tare na ye fi won ho oto bia mi ko fi mi tombo bo ma na mi busa fe mpabo na wo simpa bo na yira nti oto bia mi tombo bo na ma se na aka se mi sa de nti na mi tombo bo ma no nti enye sa nkrofo be ka se akwara nti ni nche no on hwe akwala no na mi se mi ba na se mpabo oni mpabo na ma tombo bo ma na we enye boni bia na wum nti onu de won ja sa asem no chiri nti mi tatale gu mi ho se na be akwara ni mi ne kwasole a na ma dress na mi aka na shem na mi ne kwasole nti e kwa pe na be wuro atale na ma dia hye no na ma wuro na me de gu na me di efie de na ma ye no na me si ntim e be fra so baba na wo na ma sa de no ahye no na me di ni ko ni ma me ho ina na no ho nti na me ye ni sa nti aduru baby no Sunday bi me de ni kwa asole nti me di ni kwa asole na obi fra me say mi mbe twa ni photo satan na me twa photo mi mbe twa ni passport nti passport ni twa mu no ma mantem na akwara no ko di mi so ho na mi so ande abofra ne yeden okọ ni ho wosubi nti odi no abofra no ko no ho osubi no nga wo se me kom ase no ho na me ko bona manese se ni se manko nti ma ase ne ba ni bufu mi nti ni bufu mi no anope bia na ogyina me so anwumre na ogyina me so sa abofra no wen na maka chen sa abofra no wo osubi o me so ho osubi o se manko fa abofra na ba o di police ba beche me na me so mi hu fa me nti na me dadem ana me kire ni se ene won ko subi me so ho du subi a clinic wo won ka sa wo hwe stages dress kuma clinic na chi wo no o be hu no won ko fa abofra no ena okoye na okofa abofra no nti okoye na okofa abofra ne bae no okoye na okofa abofra ne bae no ode abofra no betra ne nchen nti da abofra no betra ne nchen no na akwala no ni hwanum no still de tie na na tie me san fa panu na ka me ho se o ma yenko na yenko gi abofra no o sister abofra de obi anu se ye me ba nti o ntimi nka se nya me ba ye me ba na o fa mi ma me nso a o si da bi nti didi mwana mi besin ko fi ona musa abofra yale nti abude abofra na ma onu ni nua bema ama ni nua bema na abofra na yeden etu kwan eko mi ni bebi ko amude abofra no ko sa na mo ka che mi na mi no
odi abofra no ko to school mu krampo mi amitimi ko school mu ho ekotua akora no school efe ama edu baby krampo ama akora ni madam be ka kire mi say skana mimi di ma abofra no school mu no omo be gibi no mo de todua na ma abofra no wo fie anam se na anti abofra no dua na obedi wo fie so mu nya so a mo fa mi ba ma mi so ade mi ba so mo akora na enyi ye na asembe kra in fact na asem no na ehame papa sabi mi papa ni ha mi papa still na o Togo me ne kra mi friend mi ne ka say o Togo nti na mi tete mi ntimi ho ase bi kanso ma mi say Davida na mi so mi pese ma ya de obi be ka say mi boa de mi no be ha muso obi be ka say mi moa de nti no fa mi ba ma mi e be si ne amu de abofra ne ko nti omu be so beji akra ne be set na mi si Dabi mi fa ma omu nti papa na akra ne ko di ni ho no o fra mi say mi ma wo ba mi hwa kwala no omo hwa na ma mi to na mi di nkwasasem in fact asem na o kan na ye mi ya pa mi kasa mi ma ne ho mo ya obe kasa ma ye no mankasa kura ana mi kati phone ni boko nti no se abofra no mi ni bebi abofra no wo be si ne okay mi ni bebi abofra ni ne grandma ho bi o ni grandma ho o ni mame so ni mame ho tu ni bebi abofra no mi ni bebi mi ba no wo be si ne okay mi ni bebi mi ba no wo nti wo hwehwe no nti mi hwehwe me ba nti mi pese mi busa mi jire atano se abofra se nya me ba de a on kan tem na mi timi ho se mi ba so de a me ji me ba na ma wa yo ba na be ma kura no o yo ba wo si de say amajifa amajifa din fie say me fa say 30th April no anya 7 years 30th April we no anya 7 years no anya 7 okay years. Hello Hi, mama. Yeah, Josephine, sir, what's the akwaso nyina? Martin na mama. Okay, adan and I won't be ma any sania wanya washe won prantwe nti watuko wonne ne banso a mode na kwasie me pa cha se de wasi cheche mu fra hyase kwasie awiye no ma ye hunu de akwaso nyina. Yo, mama ne pa mo sewe. Eno je ti me ka se, ni ma ne ka se. Okay. Akoma Akoma FM baby. Ena to no kan ha kan na se ni ti de ko. Se abranti ono man so na oke. En so me na se ni bi ti ni chama so. Ena so it's all big lady adan se akoma ni so. Ena na wo. Ena kwa na o se. Mama, akoma ni so ni sa wa ti fi o wa na se. Ekoya na dia kola ne ti enam ko enye ide me aka ka be ho ne dia dan sa me ba ne nsan ani ni de din ko mo aka sa tan sa ma fa me sa me ba eno no enti se di din ko yi o aba no aka se me ni ka sa tan iya o ba ne akole o ka ne ba wa sa na wa ire ma me onira da efie na ewo enkola wo bi ko di abo nti ni da fa ne ko o mo mama ne na de di sa ona si hele wo ba ana kwala dos kun sa aka kira wo se akola no sebi enya me ba no na no ni enya me ba no na no e ba no e di so o pese be fa wa dia e kwan da ho be fa wa dia be na amra kan no fa wa dia ko so television ba prima school ma so odi taku de school na me ni ko di kan be to do no makola no mama enya me pre wa Akoma FM e bi tinia onu a mo de mo na so odi abada mo na no ko di pesi mo so or the take of this thing on by hand. Let go be a mess and so plus one time. I don't know how much or the other devil was on time. I'm not a coach here. I let them know what you took our hot to get some of the better than Yama Kalana, the time you got process in the process. And I said that the one or a family by the family nominee after Manswana. Akolana, the Yama Bar, one and the bar. If you ever saw the Genadia, on my Yama and the Papa, no family because on one is the you me myself be the family ba me dey your place obi be family na wo na wo family free no no so akwa da di one na nse na di na nie wa konye no ni na pa ni tikakra papa ni tete wa ntia 3 million na ba dia ka so to be use na ntia o ba kwa so so no o ti da to dia na college na wo ja no na wo ko wo ko cha to we dia to me ba no so ada na wo ya Akali na da toma kola so ba o se atare le ba won wa wa tare le duo na kola na de fie na sese enya me na me toma ni jin ba tare ni so bi na kala toma kola na mama o se ya odi le ko pa ke so ba o ba mi ntan wo ro atare ni
ama de de channel na de no brand so na ni pregnancy because you say for me no ba wa na ba show akete ni show mu ko ye ni ya ba ma ba no so ni ko ni dia ma o fra o tinase ene o kan ya nta na o ko o da ko le ko bi na kromi si fa ba set ma na so ni se ma ena fa kwala ni no so me bo wo enye se bi am he ni wo ma ni bi me bo wo ni le mo tinase anta na ni pregnancy na me ma na tinase se ni fa mo cho de bro mo kan tram enye ma so na me ni ma ta so me fa ni ba na ni me ntri ma yo ke bi enye no kure obo esi obo akran kasa ni madam na shia me no ata mi se enye ntro na mitwa so onu twa ntro de na mi so mi twa ntro kran kasa ni madam na shia me no ata mi se o ma ba ni ho se sika na mi di ma abofra na ma betu school ho no o pe bi di atodua na ma abofra no wo fie akran ni madam na kasa mi tira mi enye so ntro de na mi so do what you are na kan say me re kira se onu no kan mi ha ma ba mi si mi kan tro mi kan tro da be se da se ni an kwa no ye duro ta mi kan tro na ba no ha be ma no afre no o de fabre mi mamba npa na mi afre o de bla ni na yan ko mo ko bi ta yan da ko me ba o se me ja ko la ni kita be se man ka se wo mi kan ma ko genyo madam no ka se obi ba ni ho se obeji agbukse bi ko to de na man ka wan bo ni ko na ni mero o na ya dro o le tra o ni ma so ni papa wa le le di so be pa ba ya ni wa de na fo ade ko mo se man fu bi aso okay enti emma me pa cho wo wudi ni ya de ya amba comfort kwani ni e mo fa san yo ma me kwane na wo ka se abrantie yi e de wo ba Josephine fa kwan bi so e ma wo kra ne ko kasa e kwa be na no de wo ba ne fa so Akoma FM baba hospital bill kra drug the new akola no ya hospital bi e to ni hospital bill kan actually when she ai opa me say ya ko baba no to hospital bill me tie bi ana akabi this hospital bill me tie bi na akabi na wuti hospital bill when you kwa any hospital bill ka na o mu fa bae no hospital minia na jaka de ma minya sketch na me ma minia no enti ka na me hospital bill hospital bill no onu ofa bi ka obo ni na ho na bo data ni na so ka kire no do mi ni ti ba ko kan ni ya de mo me wo ti ka da wo da ye ti o ti da na ka ye di mi hospital wa ma me ka o ni kura aden na wo di mi se so ko ro pot na na ka se ni pa wo wa sama wo kan che ye na wo ye ndeke na di mi se ne de me ma sha kola na wo wa ni ye na wo san da kan na me se enyo ba na me ba ni di mi sha ma da de ka no aden na wo ni sha mu ko ti ka ko ma ko ye di se de ni wa ko kan wa se mu de ada ko na me ba Akoma FM e ma ya ye ni se na ba be fa ba ko na me wa ni kala ni e di wa ko e bi ni ni se di ma e kan kan ni pa ko ko wo ko so da ya ka wo bon ke di o de ji mo mo se di ma me ni se na di na ba na di ma bon na di ma bon wo so aka ko ro so ni ka se ni se wo ma ko la na di ma bon na di o ni so na ni se di ma fo an ka ko bo ko ro ko ni na da se ni ka se ni ka se ma police ya se o di an di an wa ya na ma police ya se police station wa papa na e bi mita na me do wa ko police station ebra na akran ko di mi so ho su bi no o ba mi ho anwumre ahoma anopa so o sa ba no aseme na aka wan ka tell me say man ko ba ko na ba o me na police station e sa na aka e mimi nkan ko kwane wo dia me se da fa wo ba kwane na da ma o da oba kwane na me mo akoma nkofom sese na da mama dia o ya me mama o ba ni ya di ma ba mu ana o ya ni ka dia ke kan san san no no kwa ya me mama enti ebra wo ba ya Josephine kwa wo ye no ne hospital bill no uche mu mienu utua bi no so tua bi ni se mama ya di di hospital ya ko tan yadi di bisane say yadi di ti ta ya wo kede anya transfer no kwa kosia bisane say yati ho no yadi di no kwa sika se no de brand
I'm a guy, you're black and it's for food, you do to know. And children's word because I'm a brand. I'll say, you say, you down. You blind down with you. You call the way up on one thing. You blind down with you. You know, down with you. Actually, I'm saying, I'll cut it. Me catch and say, oh, Sika, on Jamaica, Jamaica, intellectually, me betray man. Me tell me blano. Oh, you know, but what we do now, I'll go to your friend. You know, the one who say, oh, guess what? Oh, this can't go. You're not going to come out of Bremo. You see your papa, you're coming out of Bremo. If you tell me now, I'm not yet, and you are to tell me that you're doing it. Children's one, a girl can leave you. You be found. God, you are close to the work of them. You any Akolani, you are yourself. Across the dancing, and the cocoa church. A good young baby, just to be a chairman of church. That's a pleasure. I call to dancing. You need your war. Obakwane Kwane Tobo Akoma Akos from near Ninko. Mame Kwane na obano wanyimudru abosume saya ansa na obane mo aba betna na wo mu na obae Mane no te mention o mention ya mention na no okoda ho awa betu okoda ho na wa betu no bia wo ye ana be ma ni wo kwa nchi ewie ama ba so be fa na se na kata na msenyo na ode wa de ko ayi tama na me ba no ba na be ke bia se me kwa na ma yi ya no be na ibe bia dance ya me ba na apa mo no ti se de se bi me ti tire no force le na wa le na apa mo na apa mo ko on to start la na mo sha bia ko ni ka se mi na msenyo Bibia wa na wo ko open ana ko open TV ana wa ba ko na be ade na baba wo sua dwuma akoda modina kwa akoto adwuma sua mu o na brate bia ko hunu no na mumma ne kwan e ma ne be fie koda ne mprachi be ma wanya ne ho ade na dwuma sua no na ho hia mo se na wade a wa no pa wo ya wan tani ne ti pa ya bia ole ele isama o kan family Dabi me chese no ga ni bi ni ne ti no na ko so so fast ma ko ni me chese enu me ka se akoda no kra na so den wo to kokotra be ma no so amoka hwa ne wantie ba we dia kwawia beba wo okobe ma no wa no obeda fie sabe ni nya no so adwuma aden na wo fo na akwan sa Dabi mama ka kwanta na wonyo wa ni no ye nya bra na osu adwuma ni ayi ta onu kwa no da akwala we bia ni bani tani ba ye tire na ni bi sa ani wo no wo ye no ko patna ni tani okay no chese bra woni abrantie kudwo atwempra no kra de mo ahunu hohwe Dabi mo pribe no betu ni trinsa no ebra oni na ne papa no de ko tu ni okay ana mo ti na bisa ti na dile ni mo ka ye sana mi ti sira ye enti amodi tu ebe ga no di tu ani ni no ani papa ni aba mi tu ani ni no mo di tu na mo se da e ga ni bia ama open bra wo de wo ye tire ni na ya ni se enti bra ba ni ko ho na ko sa obi ba ni ko se tin tu odo ko ni sana ni ga no mo ko sana da ọtí wọn lé mi lọ ní ọba rẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ilé ní nǹkan yìí ẹ̀ka nìkan ní àwọn ilé ní ìsìn náà nǹkan máa ń fún ọ̀rẹ́ bíi a na ọmọ ọgbọ́n táwọn ìṣẹ́ máa ń gbé èyí ti sọwọ́ ẹ̀kọ́ náà wọ́n yà láti ọ̀bẹ tí náà ṣe wọ́n ti sọ ọmọ tí a kọ́lá ló kà ń fura wọ́n ń wá akra meju mesu awon kana okay nti sese na wo ka sese openema womre no maya mamre ade amamre na wo ka na ho ka besom sen ni papa aya kola ni papa ni eyi ni tu ana si apofu abafa ni ba me bia e ka na obo anu no onne metua na ye hunu e ka ben ni sia no wo ka no ko se mo pa le bo pa na bo no bu ni o ka hello makwane kwa me pese me hu se e ka Josephine papa born won ho bra no wo su adwuma no eno ase abrantie yi ntia
Hello, Mama. Papa, I come back one year. Akoma FM. Anna, baby, and some of war, I hear our name of the family. I'm only the family that is that. And yet, let me take you. So, I will get classy, excellent. Emma, I've been performing my classy. I will be there. That is in our plan. Oh, a come out the ball, you can come. After the one that says, I am the and you know, Allah to Grandma Babita, one yeah. Oh, the and the war. Oh, Mata, look what because I'm doing. I come out to a few later. Mobile because you Ekasai na mobo no a ne wo fa cars wo pini na chia ba wa mebie o. Otia obo nika nam to otia 8 million. Oh, 8 million. Odi mu 3 million na ba. O bua mi tia 4 million. 4 million na mi tia. 4 million na mi tia. So, can I go to 4 million na mi tia. Could you see 4 million na mi tia. But you are the now it's not a Sabano. So we will pass down the president. If you do sit at 4 million, the visit another Saba. So so what? Also 5 million. Nancy no kata me say what me 5 million. Man me tell 4 million. 1 million. Asu wasu ba deni no, wa ba deni ma mote so. What's about the kind so kwase ku na mote so. Ko ya da jo 4 million, o ba so be ni kwase. I don't know, na ba. Kanya me ba na ka wu na me nke ta me mo ka tere ni. The officer can make a sense, can you banana? So we now you can make it all time to them. If you banana, Panama, when you're in there, what you can't do a pattern, you know, could do the other thing. Maconier. Wobano Josephine now war Nin sign now war nish ni BBM. Abranti, you are one home day, one Amusha Madia. Ka na driver omo fa di ko kire kwa me na me fa saka no ka na osade ni ko akote kwa me na me fa saka no kwa osade be fie kwa me na me se tia saka no bi ko na ko ha na frɛ no sisi a okay today me se ka e re ko ko de una fa kan ne akoti ya de na ye de ko ni tia me tia bi na ye bi ni so Akoma bi de ni me ba no me mamu 50 Ghana. That's hospital. That's a man. I thought to go to the hospital. I thought to go to Duna onu to eno de sa kan de onu na ofa se kan no so ba akola no hospital de sika ya tuwa ma no bia e bia no hospital Oba Josephine wedding face. Oba Josephine wedding face. Hello, Mama. Oba Josephine wedding face. I told 23. So I 23. Okay, and akura nanya saying 7 years. Akura nanya 7 years. No bad. First class April 7 years. Okay. 7 years, not just say one in the train, Penano. Now 16 years. Hey, could you 16 good over face? Yo 30 years. That be could you what you cash with him? Now so back up here. What face saying? 30 years. 30 years. Why 16 years? Yeah, what's your Akoma FM. Kana me di kan say invitation abofan wan kan grant. Can Papa invitation wan kan kura nkyere me. No I said yeah.
me busa no also 18 years. Ubisa no so 18. Kujo ubisa no so 18 years. Makwane. Makwane me pa fa phone me Josephine na mi bisa na same way. Josephine ja won che fa phone ma no. Josephine. Ebra ushia kujo no. Wo ka che ni so won fie sen. You see, I think the number was 20 years. Akoma Hey, Josephine. Mr. Wishi Akujo, and Tia woman, no papa, men a minute. Wishi Akujo now will feel saying. Now 15 years. Now can you 18 years no. Could you so catch us at here? Could you also catch us? I don't catch him so 18 years no. So catch him so 18 years. Now, Abia, una Jirasuma Josephine. One also 18 years. But then time, but no 16 years. Or you'll be a no also so I won't say, oh, wait 18 years and poor bedu. Maybe so no so it was 18 years now Jimmy Sampa 18 years so be 18 years could you want to call for maintaining 18 years me mandina chinye now be a course you man mama would you mama jina so da fa phone mama wo bi a wo so adwuma na could pay Akoma FM. Makwa jina so. Me pa so utie me. Me ti o. Se ku mo ye ni pe bi ama wa ye na bin se. O be so na ma pa ni how. Anything. One want another 2 months. You so ka da na oba no so oba me tie. Oda da na di phone. Any year dia ben san headset is han. Asa edition nta. Ma comfort. Mama. What san ye me ya wo kai wade ma hwan. Odi sa da me try me ba no stop me ba no wadi. Enu ti me pesa me ba ma comfort. Me pesa wo de phone wo ma Josephine wanyini. Even 16 years no na wanyini to de nia wo kan nyina no fama no. Me pesa me bisa na de a kujo ka kire no e ma ni gyan na dwuma so akodi na chi. Enti fa phone ne ma na mama. Josephine. Ma. Adi na first day ya wushia kujo no de na si ye kan nyina kire me. Nishia no na me ten ba ku na nam. Ana ni ekura ka se CBC e de correction. Enti ewu ni kujo no na mu ko ka so si ya mi de. Enti ni fe le ba ku ka so ndo wanya di show si enti. Ana mi sen ko show. Ana mi di ka se mi ko ya no. Ade shan na mi be ti mo ti ada sentimi na. Tadi se no ni mada e ti de shan no. Mi de si no. Na mi amba ta na ma mi se menya mi ti ta no ti de not me. Eni afa mi ko street de ni sen. E ti mi ko no wa kura na yo no enbi obi ya dai. E de mami. Enti mi bi se no mi se no kura no kura po e ti bi ya de se ni sen. Ana mi se sa enti e do me no na ma ya memle emu on mejuma na me ko no. Ni ya dai ni ti ko bi. Ele mu na me kwada na ma kwada ko ti ta ma me ya de. Me de wo ye. Enti first day no hu wo no na woni wada for na nam. Ai. Okay, esa da no anso e no ma wo besra no ana ne ma fo ayi bi me kwadwene ho aba ana sa da no a. Dana. Oh, adana wo se wo pena. Obwa. Anja no ebe me achana na me mpena na me ta jimboni bi sa ya de. Obwa. Ewe mi tiri. Enti na wo hu ne sa dweneboni wo ti o se wo pe no edi se ya sa na wo kwasra no na one wa da chechele mu. One year. Nke se kwa na mo poto anya mi je na da fo sa ya de. Eni me na ya boni so. Waso wo pe wadanfo kakara nya bone so.
Nti na ma me ni ko fi me ko dey see dem. Etu wo kwa ya dia woni dem. Me kwa ya si mo. Wo kwa hwe film, film bay. Film bay. Film. Isini wo kwa hwe like film woni dem. Obehwe film wo dem. Wo na TV like obehwe TV. Eti kujo na aka che so onu wa chena mu go hwe TV. Kujo wajo. Man kaje so ndi mechina yon ko hwe TV o. O dia me ma me nwie. Obua. Oso obua. Man kaje so ndi na Michel no Okradex. Okradex ana mso. Dex no ko hwe na. Oso ko hwe na ka na mso. Ko ni TV o mi dem. Obetimi abehwe o. Sana me Eti wokọ na se wo so okra disk na wo so okọhwe no na dam na so omra no mehwe enti obehwe TV wo da obehwe TV wo mi dem na wo ka che ne sa wo mpe no fo bibia wo pe na da fo keke mi ka che se me pe no senia o sitia no me what say senia se oye kukuru no manage no wa ye korokoro wa tu pe ma korokoro wa korokoro wa sai jira me mi pe ba kukuru wa mi pe de o wa mi pe de o ni ho mpe ho ne ho mi pe ho ni ho wo pe ho ne ho enti wo hunu Josephine wo ye ho ne ho ti wo pe no enti Josephine mo kwa hwe sini ne ye sini ben Nigeria na Ghana na dia fom Ghanaian movie enti mo kwa ye no a mo hwe Ghanaian movie no ade ai na kwa so ho Me ni show ya na yeshe na dia san na mi ti ko fi na show adia san ala mi show da na ni touch nko na show adia san ba yi ga this time yes na you to the linda oya mi show na ti we bi wo mo da mo ka na ma mi ye de e de ma ti ni ba na mi da ni pan wo ko ya no o ma wo nsuo wo ma wo drink ya ye betimi akasa bi a wode bibi gumo o ma wo bibi no wo didi wo ho ana Daddy wa ma me drink here you sure see me here no na adia san na me see me beti o na see adia san ifi yes you sure you na different you see ko jam no de o teketa wa na ku mama na mada no ni so bin tamata no akwa ko jam na ufie ni baby a ye kan say kudwo so de wo no emutwe ana emutwe wo ba fa kan sa wako baby yen fa ka okay ma me ne papa me pa cho mama mo ba no distance mame na me ni komo na kopem sa wonyi san ye no na munim so twempra mesra mu ada we dey ya force so crowd ye ni di nkomo nti we dey mo kama kuma ntomo yam na oba ne ask questions ne mame enti ebra wani kum no a wo da ye no wo fa wo wu ni anase wani ba wo so no no wa da yi Akoma FM Mami ba me small no ma dem ni ko mi ka sa na ku je nsi obe ni no so ena hwe bia na ena nsi na wanya ni ta ka na nsi ta na mi ta ku je da na wa yem no so me nya o so nti ni bi o ti dey sa na mi ya dai mi ta sa na mi won ba so ti ko ju mi ta madam ta da mi won fanti e so mi ba ti no ala mi ma ri bi sam ta na nse mi ti le na menses na da mi ko me na me dia de da na mbe nya ala mi so nse beba ala si aka woni na mi so me yin ti akwa plan ni ko kwa share ya mi na yin sam ye ko ye ba ku de ni wo ba ka cha no so ni kre na nche na ye de na me ba na ma mi sa what na ja tu bi no problem so ni ko me ba na nya me dia ana abehwe no ti Josephine wo kan san bi ho in fact ma twemu ye me na se be ma wo aduane aniani nka se bi a wa daisy no na wo da ho na be ma wuro wa tade na wo ba wuro wa mo ase da wo so ye adwuma we na one sister wo da no wawu ana me je on kwa ni ti ase
amenu tii si ayi chocho tii bra woman chocho tii no moy oh me no senior me mani abrio me tedwam sene mani si abrio papa me no chocho tii no na eya ade a me yenum anwure bia anope bia so eya me num senior mapom dis tan obi kira me say eya mintobi na me nye na me num te anope na anwumre me koda na ma num nti me num a nti me num na so obenum bi ana me so wona eda ho no obetimi anum ana num bi ede na adigumu man fa hwe ngum ede na adigumu man fa hwe ngum ede na adigumu man fa hwe ngum na ko betimi ada na wuo sa ya me so man fa hwe ngum eno oda na wo sa wonum chocho ti no wo timi da na wuo sa wonum sa ti no a oh media me da aya me film body mu kama wo da kama me oh aya me pains too much na me na hututu o me so nte aya me num sa na me pains no more sa bio Josephine come again Josephine please come again so ubanum chochoti like tea one num oda ho be ma flow panya and when hu no hwe kopim say when it here wo si hu no dia yin ana mi he adi sabi o ma se na wo ka say ya dia yin mami ni ma de ku so na ya se mo jani elu ti obi mami ni ma de ku Josephine na wo fa be mada na wo fa be mada daddy na wo fa be mada enti wo hu suo bia na afra moja ho kujo obwa kujo wa hu suo bia na afra moja okazo fa wan fa be mada obwa me se ebla na onyim ya kwa mimi hu se wa onyim ba me kan no onu ka tell me say o ka tell me say be me bia no obetimi anyim no ye ataka tell me say be me bia no obetimi anyim no be na hu so anyim se tam na me ni share no edu ase ni 1 month so ana ba osaba me ho aya otai ba me ho me pacho dem pese me hu no say first day na woni Josephine da no e na wo hu no say e wa ye bibi nto na da ben edi 1 month na ba ye no ana me hu na me ka say ata wonyim ana o ka tell me say da bi be me bia no obetimi anyim no na yin say no enye sa wo hwa da wo de nyem ye wo de ne da ye ene bra onyin say ye no na ye wo say nya wo de ana oh na me de na ye me say ye me dia na say ko bi sa no say wanyem so ne say na oh so onu ka say me di ayi be agu ayi mama na me ka say da bi enti sa me che say enti nyin say no na ye wo de ya nyin say da me dia me ka so se no wanyem dada dabi okay Josephine eye san na ba ko no na de nyin say ne ba ya na say e chei wo san besra eno na mo da to so Akoma FM me ada ni say we na me ko okay enti na afei de wa ba ba ya wo mpena na wo ne da that's first day na what this idea would that sorry you know enu momu de ajo still I can't think far because adie we de enya dia wo bi ba yese on fa bibi ngu ensem ensuom aduane ma wunna ya eya atia minyi ni se wo be ma be fa wo ba bi wo bra wo se wonte ana so wo ye ne sen wonte wo ka kire me se ma anya ne hwe ma fa dro bia ngu ayi bi ma no woni na no onai o se woni ne da no onai no onai bra da bi na onai ono na wuro no ho na wuro oh sir ono na wuro ya na mami straight answer nya ade no mi na mi wuro e wo ma wo kwan se wuro ai wo ma wo kwan se wuro bra mi so ma mi kwan bra mi so ma mi kwan be ni pen so se no wada obwa wo se no wada obwa just face se no wada enti so wada na se obi ai wuro ho ante ho ntima yenko wada na se obi ai wuro ho onte wuro de wonte ebu o wa wonte oh wuro de ebu o wa wonte ba pampan de bi o wani abate mi de na ni gusu pa ya na ni je de wo ye no na wo ka se bre jai na misu adwuma na ni gusu Josephine ebra wo nya ne ye no wo hunu se ensuo bi mema ho nsuo fra emoja ewo wase no wa hwe na ni so anka nche so wa wurapu mambo adentia
So first the means is bra woni ne dawie wa hunu moja kire se aba ka no kure me pa moja biamba enye so afa virgin ti e be che wo dia ka no kure na moja biamba ma me si moja biamba because ma se akwa ne ka no me jifa baby di because o say wo hunu nsuo fita afra moja ti no ka sa ye ne menses ensuo ye wo hu nsuo afra moja. Okay, say ebia medium ehumum. O fa na akonya so na akonya mu na wo mpaso. Mpaso. Mbacho wo wie wa hunu moja wo so. Dabi. Wa hunu moja bia wo ka so. Tina je so onye veje. Medium ehum moja bia. Akoma 7.9 mani abrepa na meti akonya yi so. 16 years ya wo su adwuma. Me pa cho wa hunu wo ye adwuma ben. Okay, me say na me photo me say okay. Me say dofu. Usadofo. Photo twani mu no won kosia wo ba bia. Wanyini kakra wo no wo siri pa wo bepre dan wo bi ba wo che na adwuma sia. Oh, say me there me sabi me sini pa me there man for so no mum. O so o ti ase ma me na obae. Ono na ba ya na no da da na. Ono na obae. You can say Josephine. Na wo se wada ompe en wo yoye wo kwa wo ba wabusuafo amane wo ma me no papa that's the ene na ye ode sister ene na wo pe wo bia wo so opa wadafo be hwefem wo ne dem na wo kwa ya wada no wafa wo wantumi ankoka ene na ye ode mebua that's the na di ti no akọbọ amane di ti wa mo wa wo fo amane se dwuma brantie bi di adi wunie ni ababu ti na mankan wa wo fo pe bro hono wa mo ja wo che ti wutumi nka ani wa mo pe bro mo pe hono huna enti e ba ne sa no wantumi ankwaka nche wo nom basa anya wo da sister di enti na wo sa ko wo no ankasa hobie mu na wo kwaji gum Ami achira mi manko enti na mi ka che mtengi no emi nyemo ala mi ma mi so mi sana me ka chira mi ti ko no so ne kure na nche na mi sore ami ye de neba na ko no ana ma nyemo ogba na oba na oba mi ho oba brebe anwumre bia opodwuma na waba Akoma 87 na wo so agum anwumre opodwuma bia na waba na wo so adi agum me yendo mi nyina ma no keka kwai nti na oba indomie na de me pa cho chere me de mo ye de fa ma no ne ye sai ho e de na de mo ma ma omo oh so indomie na de o kasa obedi wo ya na wato ma e de na so obedi atoma no o mi de obeka ope bia okay idea na esi ya Josephine Emma wosisa wo ne mafi ne nche koye wo se asembisi se asemben ma me pa so efi se me we ya me ko ni nchen ma ko me dimi ebu ko opie ka na jube pen ansan wa besie ebu mi ko jina kra na me ba ni shemeche dia na instead ba te dia ne kra mpo ma mi di ebu me pa me ma mi na mi se mi sika ebu tu si di na ma je na ga te dia na ma me ba ni na na bi o ha eya kakra ni mi dia ni kan na be di edian di ade brenu na be di na mi ko ajime agu akra mpo mi se go one skana mi ko ajime so be jo nten ko ti ba sa den ti na mi ko ajime na me na nam knama enso na ni fi wa na mi ede eche ni bi se ni ko nti no so ya no pan so ni chop ni ebi afo so na de me ko bo na pra me sisirie me sisi be enso ni na de chimo ta de mi ko ati ogwa ama ti afra ko cha wo de ti mo den me se ogwa ko fo wo bi be 16 years abe no 15 ma me se ogwa osu adwuma de okwadwuma metimi ko eyi ka se amo obenu amo okwe ni masama ni 5 cd obetu mo ogu chance mo na de wo ye wo den ota ko me tra kan bra wo bi wo no titi no se ma ogwa kuma munsuo ma ho ekura wuo na wo kodi bie ogwa sa de no nkwabu de mi nya bi da mi nya bi so da on chantro enye nto na mita this fin kan ko wo chantro
me say yem to na metwa wa mo ne da de nti ade aboni ba ni say obusa na asem say obusa mi say enti me mpena na anam so o adenti na o kasa me pe sanka me mpewa adenti na obusa fo say me betua ayi kwasebo anga me ndie kire metua enti me pe enti edu ho no mata obusa mi say akora na me pena na enti ho na me mfi no enti osomata alem sei ana me ne peprepre ye ho atabia me kasa me kokrom osoma me nko mi kokrom osoma me nko na o mi ko peduma ye osoma me nko na wa kikire me enti me neti me ko wa na no aba de nte se ko me ti mi to ko de na mtele ma ne nko ala ni bi ti mo pi ami shi na la ti pa wa kunya so obwa en ko didi wo kro no aba wa no wese no abeda ma kujo ma mintimi nya sada so ba me ni wa wo na me woni me ba ti pie na me akodi wo krom na me si da kom me nya bi da 7.9 me nya bi da ma mi bi ho ka je se ko fie obwa ya wo hyehyɛ ye wo hyehyɛ wo kudwa fie That's say. No wo ka san wo se wo hyehyɛ wo ni kudwa tie na hyehyɛ ye Ani mi da shi wo fie mi ba me ma mi asese ka na kwa me di mi enti no mi ko di be ka wa ha enti mi na me ka no ani eyi nhyehyɛ mi se ti nche na mi na kwa ka e no hwie bi mi na so ona mo fira ni mo baaye anu kwa ne eyi ko mi ba ko na hwie mi enti obaaye to na obehwie ti e ti odi mi ko fie mi ta de chi kro obehwie mi ya mi sorry anu a hye me tu matale ti yan kwa fu ana mi tadi mi na ya mi ya ni tadi na chi kro fu enti no watete o kujo se oba ka se na be ma tete na no watete ma de so ogba na ene nka die enti no obebi sa wo se wodo no ayi just for you be sa asem we se kujo wodo no ansa na wo be sa na ibia wo tete wo ba ni nti opese wo hu se de wo de ya no wodo no ana dabi o se nenti a nenti obusa mi sa ni se won ebia okwadwuma because say de amoye de nti no on de misra na nti on de onji we aduane wo fie won fa bi na onji 5 cedi na fa nka ho no nko nti eto sa o se mi so na ska ka menya na mi di bia fapa na mi di akwa afom na mama akwadwuma nti on na nti etimi aduane wo fie na wa tv na o de bi kwadwuma na ma sa ma ni 5 cedi nti oba na oba ka me say ska no ensuwom ana me ka say o me de misra na nti atuto kwaso no ana obabu sa mi sa asem no te o se wo do no Obwa me bua obwa because oba sa wo ba bebi sasade no na chese be ma wo titi no enti wo do me pa na wo ye me say ye ene ma oba bi se o obwa enu na ma wo bo no obwa ma no enu apre se me ka se me kokrum na so ma me nko no because me kokrum na so ma me nko na ya apre no interpret no me so me di me ho ana inti me je me ho no na ono ode ne tu kopim akonya so mamu no obwa piano enti ti ano na ya ka lo enti ejo we ni nti na ma we free ni fie wa call wo ma me mo ho no me pa san na be ma isi enya no nti akobo adwaman obwa kudo Josephine o se le bua Josephine ba ni ne ebeda aka mi si dia na ko ma de ni mama nte mo bi no ko na de e no aka se ni pro mi ana no ne chentuna ana man nte wo pro mi na akira mi na ti de bi ada mi ko na ni dia me nka e sire na mi ni ya ni ana ti die e wo no cha o cha me bu sa ze o be to mi ni oba no se oba ni da ho na me dane so o de wani be hu ye Akoma FM on fa wani am be hu na mo de oba ebe ref enye nukure na ene ono so de na wo so akobo adwaman be ma be no ne ko boy oh me no o de asem no koma ni wo fa e che se enya asem no me che se
wo dia no wo se wa hunu sa wo be makra na Josephine ne twempara ba ni de me hunu ba me nim ni din wa na ka kire wo me di mani hu ye ka kire me de na si de na de wani hunu ye tam na oni me gya ye na okoye no me ko fi ho se anwumre me ko ho edo anwumre aya me tai ko ho nti me ko ho no no ana me chia ne ma me na me busa se asuma atawe na o se ata me pacho tobo woni wu gya ye a wo ko wo ma me ho ana tama na wona na tie tam me ne te ba na okon o ni ma me ho nti to bia me ko ho me tie woni ni gya ye de me see tam na o free me nche ko ye no se me ne nya ye to bia me ko ho nti o ko ni so akoda be ma ho mi tam na me ko na me chen ma me na me busa na se fanchi an nto o bisa na ye so ko aha me ko no na ni ma me se okoto pampers aba nti pampers ni tomu no me hu se o makoto pampers ni de abeto ana abofra no so ya dwane me na edi na to empa so gani ni ho ma tra ho ti se tama e start program yi na gani mbaye nti ama me buku afu ana me koye nti me koye no ade chie na me bae na me bubu se da me bae no yesu u koto pampers ba me hu se ya to pampers na beguo uni ho u ko he afidi asem na okika no antrima asem ye ana msu no ataja wo ye no enye abofra kitiwa waja abofra kitiwa to so koto pampers obi eni ni nchen ana wadomu a nti da mi wo ha no akasa be no we pa mi cho se osere mi de odi aye mi no wa anye ni ye nti mi fa ni bo ni ye de enche no no so ye dan o so ko be ma ho ojo wote ma obo wa ta ti mo ke ni ma bua o ko ni to ba ni ma mi de tata mi wa yi ma de nti mo ko ni ma ani sister peni wo ni sister peni wo ye chi nti mo ko ni wo ma se tata ku ya ba chi nti na mo ko o jo bi nti mo ko ya no o sise mi ya no ngu ni nti wa ba me ma ni na ni so mo de bi sa se ni ma ba na mi se de bi ni mbae nti tata mo na no mba ni sister nti e chire na ni sister nti e de e di me si so o center o je mi hu ana so mi ni wa tete na mi ami bo mo bi tan tan so ya nti ko ni sister na se ya ni ko ni sister no aba ni sister de bi tan ni sister se o ma ho ana mi se wa je mbo ni e ku ani nti na ya dai o yes an le bi a o ba o ni ko na de tu ko ma de ye na bi na wu de tu o be ba ku nti se ya ka ni ti na le di ti aya mi ko ni sister kana no mi ko ka bibia chi ni sister na ni sister ko se do ya nyenye nti u dia ya kwa mi de me kra ya me mra mi diji da be na yamra wo ba ne so wuti se wo ba na yire mama mi bia kofa ne se wanya asase de akoda ho nyame ase ebi si da bua wai akwa ni ba mo nche no wanyere ada ona da me ti akwa na no papa asebe ya wo get yem na me se akwa ni tema wo so wayira ni wanya mfie sei me se mi wa dance ni no akwa ni wanya mfie sei no wanya 4 years 4 years enu obi kofa wo bi ba 4 years wa fana nko police station wadne she na chi bede nyame ase asore kakraka mu se nyame ama na asase de I can't say na me ka cho I can't me se me ntro da so na some way see abodom eyi fa abodom kede abodom enti maame no a unu se wawia wo ba no asore dem wo no wo de nyame ase se nyame ache na asase de ye ba wo bisa se ne din de sei ehne no wote maame no oton wache awo station ho ye fa ni ma de yin ma pe na che se ma pe ni mo wo ma pe na che se woni mo wo woni mo no onimi ba to onimi se mi ba no woni mu ba woni mu so ba no wose kwan be so Josephine wonu maame mu ntie ni ye pa wose kwan be so no fa so hunu akora ye ofa no se wanya asase de o se kwan be so no ofa so hunu akora no mimi de oba so ho adanse de obedi ni se ankwara ne na mutre ntom du ho no na mu pia ba ko no to se kona koji wache ye mi de na mo pia no se onko wache wura no nti oti owa na ase oda ana wache wura no se oti wache ni biye den e ma no nti odiwe no ase wada nti oda ho no no na to wache ni biye hwan ba ni obi anfi
na me ba jo enkoda no mu pia wo ba no koy so onkoje wa che do won pia no koy ya na omu dwane oso on pia no ba na omu de omu tutiri na mu koy adanse de wodi wa so dam no Akoma FM. adanse de wodi wa so ho me de me ni hobi information center ni abodom ho information center ho police station ni abodom dabi wasi akwa ni bedi ni wo enna na wotwe boso mesan a wode ne koda nyame asese anya asase de no one day yeah akuba bunza dwumade de mo batie no bunya ati ne mo pa hunu bunya hunu nwie da kro penwa wan hwehwe akwa na busuafo dabi ene o se nyame ache ne ba na maame no ye boni ya wonwo oba radi nyakopo kwame say yenkoma Josephine akoda no okan Me ba se bi so mo ata hom. o won sa wa ho Mo ata ho Accra. ada na mo de ne kwa Accra. Hello mama me ba so no de ni ya no ma o ka. Ya no mama me. Ana me ntia na wo. Ana mi ya ga ma mi di me. Ana oba. Mana ono me ye e me ba. Ana oba ye se na akora ana ntia ko. Ana bi san so nti ya ba mi papa ma ni. Ana mi so kuma na ba na ma ne ni. Mo ji je te dia de mo wo chire mi. Ma ko di na kan ko na ko se je ka amana ni. O cho na ofre mi kra o nti. O cho na ofre mi o nti. Ana mo ti na so e ni ni ya. Yan kwa no da yan ku so ni ka ka ni ya da yo. Bebi a papa wa na o ni wa na. O ya re ko mo ka se na o nti na insurance kra ni so mo ni de. Yan kwa no ho ni kan ti o mo na me Brazil wa ka ma te. Mo na ka me papa no. Abo na ma ni an ta na me di na de an ko ko so ni ba. Ene mo fa so ma da na nya kwa ma de kra se ni. Ya da na ni so de uche. Ano so mo che de bra. Ate ko ni mo ko ni ano so. Ebe chance you need. This is a family that come out. I'm not from the city. This one is there. I tell you, I'm family. You know, I'm going to almost be a room. With your friend. You know, it's a family. You are going to be one. You are so over here, Obana Brown, the head, the friend, this mother him. You know, the car, tell me. The black man so good, said that they are, you know, the am I? Ana wo home ana ma odi akoloni call o call ya na tire if hello atwa go ma yin 50 Ghana because ni 50 Ghana Akoma if you 20 Ghana if you am kula ana sure wo say kujo what if actually the best ana say na se kan ka so no wan ti ase bu ani bu o ya ba eso you know, I'm going to you to the mama. Oh, father, say you card, and now that's it. You do ya. Papa, you can. Am I able to talk? Then your friend, Papa, never answer to store. I may be a bit young father. It's on top of running a day. And one father said to me, and it's another guy. And then if you are now on free education, if you are going to have a family, I'm going to go. No personal with a message. I'm a black or a school. That's what I said. I'm saying, you know, if you can't go to Canada, I can't say. I may be on the telly, change down and I tell you to become a photo. This one for body tired and you are. Oh, yeah, nature somebody a cry no mubo kudwa mane ma ne ti ase well, yeah, or you have friends, my some of them. Me be ko se me say akwara yalo ni ko oso anya we and work and oso wani mo ni mo hwe tell me ko me se me mo hwe ko se ko ma bo friends ka na mo ka tell me say akwara yalo mo ko wasi bi sam yes akala no odi ko di nkan wan sa na o ka tell so could you look at about the Dana? Bakupe, and now the cack and look at the ma akonsika, and sana. Oh, you can't cry.
nature say akra ne birth cert no enya akwantu won na onim se mo wi akra na to kwai enu ti na birth cert no wan fa mamo no nya akwantu na mom no eye school na mo de na ekro school mama school wakati na wopo okay mate na mo nkasa ye mo no na o ka bibi no kwasem se na manage ho na o ka se oyewo ba obetumi akofa no mensi wo kwan meni mekunu ye danchen wo ne wo yire na wo ye ti so pese okofa wo ba akwanya eda o leche se munsi ne kwan po se bia wo ne ba be de ko mo phone so e bi se se what to say no me show be nya be share be dia wo tie omra na mo bi san se na foka o he so o ha kala no krada me frɛ ana wo di tempo se me frɛ o bla no me de bi mo na me nya number na me frɛ no me frɛ no ka say o su ba say o be da ko say na me ma wo ba me tere hwɛ mo hwɛ na me di nkwase asɛm me di nkwase asɛm akwa ne kwa me send 1.2 why are the mo akwa ne kwa no man send 1.2 bla no busa no why are the mo good why are the papa say me bla wa han ka say wo so be so nka wo ye ni I can be out the before the top alana so I don't want to but me bla wa ha pa and ka o the before the top alana so na wo be so wa de no ya o she da so wo to ha ko the before the alana baba atama wo ko Dabi abani ba de mo Nini ya manfawa me da tanta no kasasa me ba akoro nini na no so ku je me de ma di yeni ni me da waswate enye sha na me ma mo ka ba ko ma tu mo yam ama hu bi ni ya ene ma ho tira di wo na me da ni yo ata ni e ti ya and da bi to ka wu na mi nje mi se mama eye wo de mo ka ba ko ma tu mo yam na ye wi ase etie bia no de be na wase Ni paso man so what? Makone wodi e makora ni ngo for the meantime na ye hwe ne ma bi na ye wi e besan ni modi nkomo bi mu adaroma. Matema. Nyame nsamo papa. Enti ye kwa abodom kede abodom eho ena ye ni Josephine ena fe o mama ma comfort ena o papa di nkomo no minu se de wo party ehunu wo no asem we mu etifo ye twa ye ho aba enyiwa fidie no emfiri ha still. We are so appealing to your viewers, audience. Your listeners say yenuaba Vero Nika Yegusua meka ye minuaba maybe was sending bidiaba minuaba maybe a sendi bi me starting meka yendiaba or say Maa Akos me per se mudi way support Vero Emma me share na was say okay, one funny dinner, Madie. Next was it, media by Monfan supported Vero Emma. Was it from Abina and family? Okay, Abina and family. A dear what they buy, and no, Yamin show. And Tiaguswaya, ye pebia diamano sabaya. Presby sector secondary, that be or say a secondary, but almost yes, a man girls, Presby girls. Nti vocational ho adwuma ene wo mokoye no ho nti obeboa yen kakran na make us wodo yen akoma mu nsem kriu ya ni damoso mo yenimu na ho ebiem ene yenimu wonom eno nti momo ya ne entumi fa ye ba no enko school no mesi ye kwa ye be kwa ko video ho ne class ne bibia na afi etiefo ehunu se ne ahwefo ehunu se ne mo boa ye ma ye ne ya ye ne sa pepepe ama ye ba no so etumi kwa akosua de na Akoma edwoso mobile money line no ye 0599 814926 0599 814926 edi abeba eye Mary akosua ade Akoma 87.9 FM any onua TV ya ye di Akoma mu nsem dwumadi ebra wo ye twa ye ho both radio and TV no ye twa ye ho abasese aye ba ye de aka beto aso enko na yenkodi enkomo na shenenson ema me se program yi
areho Martha Akoma okay ena Veronica Sewa Mensa Vero enra wo bai yese ko fa wanti bra ma yentio na fei yane wanti nkasa kasa kase obi eti ma cha pa enda me ba han bisi para ka se me nko na dem ne tin me ne mbla nti me ne bai mente kasa kase mente me pa cha enda me ba ha wo de ka wasem no a wo de bai na no ba ha no maka wie ti asem be na de bai no asa me de bai ni se me sla mo ame because me na net na e me na se me na ya le ma me so aba ko be fa no ko na me so aso be fa me no so we me ye we school me fla me papa se on boy want mo ye fla no be mu so on fa nti me se mo mbo ame na me nti me njo me school ni so shase na o papa ni ho so ma me wo ho nti start asem no ma bie mu ma yente me mama de a chepa me ni baby a me mama wo me papa so me ni baby o so ye friend bi ma ye nya no mami ni Vero Martha eni kan eni nkomo na Martha obi a me da mani aba we wusu Veronica esu a me da mani aba ho na chese ye hu de aba ye ena wo su ni si owura wei Martha jiro ho na ne yenkasa na yehu asem no problem na ewo ho no mama Akoma dance belo ye me blaba woni me ma me tnai na meka Vero ya wodi en me bla na ne ba no no meka say that my me ko fa belo no be 2 years e no ko fa belo de ne bla me ma Akoma me ma me ko fa ne free o papa no ma me nchen o ko fa ne ba ye no papa no enhwe belo biem me ma me na ebra na o de ahwa akora no nti me ma me be yare e ma me sister me de le che fa na ko nkenai to de ko nkenai no me ko fa belo ba me nchen wa ha obe mene ko to school man ebe chere last year yibe so new school some said there yo o apan dem ho hwe your friend so a on fire ko ene na abenya na ade achi a no asesa ne sem no ene na abenya na ade achi no asesa ne sem ente ma me ka chare ma me e ma mbe fa akra nde ne ko ma no won kena o de ne ko nkran so a obo akra no ma akra ne dwane free ne nchen e ma akra ne ko minister ho no mu ta kwari school buy no ye na adwe so obeba no aba check school no de ba bi onyae nti oba me nche okumase a ma me di na chi ko school mu ho no mo e ko gi bibia ya fa be bra na wo mfa velo na mo ni mo ma me me panyi me ho ma mbe se 13 years to 14 years me ho ma me da Vero ma me da me ho velo ma me da o ma me fa ne faate se bi a wo ti asena wo tie ya oni dino no pasu di da pasu mensa o won crisis here me hu velo ma me biem e den na mo hu Vero ma me biemu velo ma me e be ja ne ba be ma ba ko ye fere kwabena e wa ma ye around be 3 years e no be ja akwa ne ma ye wo ye kurum e fi or mo no bie ni hu ai ma me ni biem e ne yam no ka se kwabena gina JHS2 enyo ma me na ehwe no enyo apa na ehwe no ehwa na ehwe no me ma me na bre na so hia bibia afafo afre o so ba me ya we me ya buku we wa nya bia ma ne de na chese me ma me na so kope manche e no de ama akra na ko school Akoma esa ko ya wie school ya kwaje ne de ma no ma ko eni e be munye me ku tan kra me no obi ade won mo me ntimi mu akra ne bi ma bre ma pem enu tina mo fe ma me ba ye no na Vero ma me beja no obeja no to hwan so e na ohwimu a odi oba ye no na me ma me kwa afum no obusa me ase me ma me wa me so kwa afum ti me ko frɛ na ba ni ya afum no so kwa anwa ti me kwa ya ko frɛ ma me ma bedri ye no na o ma me ekɔ no ja akra no o ja akra no okrom o adale ba ko pɛ ne sha akra no eye Vero na Vero no Vero na kasa Vero ni de me ma me na ko Togo ko fa no na atam no 2 years na ma me ko fa no every Togo de ne ba every anu no Togo no ko fa ni free hwan chen o ma me ne o papa nchen no o ma me no papa nyina wo Togo o me ya diafo
me ye de ya asante fo ba ma me de me bla ne say o ma me ye ba sani be di enti na okofa no that time ma me kofa no che say me ma me bla friend so de akora ato no na me bla so ahima che ana me ma me hu no enti what ne nkansa no e no ko so kwa akohwe no to ko e no na akora no ho no ma na ne yire so sa anyem e ro ye na ye so beti we na fini ntia ba ye ho no mo na ja sa ne yire na nya ho to kakra na yire ni fi what we ne ba be so mi na ne yire ne ye so obehwe akora we no obedu ojo ada benada no wo ye enu se me ma me friend me bla friend wa mamu aye bia ho me ma me na bre hwe sa akora na ma me sa de akora ne hwimu ansa ne mfe biensa so no o de akora ne sa be si wa wo sa dwane ja akora no ifu bia hu ne bi na adan na momma ye kan sen vero ensan ko papa ho biem velo ko papa ho no mo o ko ye no ma ko wo so original one ma wo hu ne video aye dan wa boro na ma ne video mu nyina papai adenti a wose wa kwakoto so ne be magina ho no mo enti wa bona ma ne video mu nyina papai ma akwa yi frem ba mama ne me frem me bra ne say bra me bia akwa na do ya bai ha ti se bibi crazy e so frem na ne tenase se akwa no so wadwane ene so wa hu no wankwa gina wankwa ba bia be hu no na so wokọ ba bi fofora na akoda ne problem me bra say makasa no rough enunti no ene nya asam keto akwa e ma Mrs. Tamoso say me brat ma kasa di na tem ene ne mako me chobi anenge e fro no mo no me frɛ me bra number ma ne nko da ana anu ya na akwa na frɛ no ene koye o ka che za da ya kwaye je niema we ya kwaye je enti no ya kan say akasika asam Marco, ya the number my bread be said that's one can so kasa free radio station. Enti e den a ba san o se aye na ko radio station ti nya dia akola no enya do behwe no. Na wo hwe no anka mo de ne ko. O hwe no ba go say anyway am ti mo frɛ me ba yi. E ma me afrɛ me sai. Ya de ma wona na Friday boja ye. Yankwai ne Dr. Steven Esiedu lifestyle reform health clinic. Esa say Magic clinic no atumunti pipa na manim na so ma bone kama e de ama dog ya mo ha me Joseph na pom ti se awia yi ene ahwe ye nti ahoden o ye da nyame ase doctor fa ye tu na sene tembe ekono no meda wona wakamfo nyina se nya nipa nyina na wakamafo enti I think jumadi wi se no bo amanfo ye pa ma onya kamafo odwumadiem ne abrabo ne nsema etototo mo na mechia obibia otie wo Akoma FM wona wahwen wo Facebook live and YouTube nyina any Onua TV any channel bia program we stream live a ohwe me no mechia na mesre se ema empeja mu because Akoma ye bedi no ebe hia wo ye pa because mpomdin kwan de ye di hu komo saa de afa pomdin ho de na se efo bia ho o ye ho ankra efa ho because awode ho na otimi di odwuma enti no wanya botra kakra ma me na me di kan fa me na ba ne ntudwa se ne be ya ko ba se bi kra na oteka mu na uti Akoma FM na ebia obesi ano no ti gi number na to na when team come on kra na ya nya ka se hospital na se apomdin come on ba be di wo problem bia wo de frɛ na me amenya botre no wadi hu komo kama na matie wasam na yatimi abo anti number na 0502 41 29 75 0502 41 29 75 and only a call line our friend tambia me pick na me no wadi nkomo na WhatsApp plan nso ni 0208 47 86 0208 47 86 and you actual number na to you save lifestyle reform and I said Dr. Steven obetimi di medin asave wato na yendi nkomo and you say lifestyle there diagnosis before treatment yeah the compassion na professional way near the faso adwuma medically trained into ba and you said yeah yentimi ye na ye kan kiro and I say yeah dada waji usika dabi oba brabe kan asem cheme mitie wasem pe nkomodie nsem abeka no matoto ano na mahumba bia wonsem no AC kan ko ne aye ho test was ye lab was me ma wo ye nyina me ye lab test ye hia scan de hia x-ray what
ye kan say hwehwemu ba ni hia hwehwemu bia wo say ye no na mama wa ye wia ne hu ba bia problem na nkasa gina ene ne fire by stage cray home near the to treatment so nti say diagnosis before treatment lifestyle there unya boy din say diagnosis before treatment some na ne ba ko a 2022 na ye de started to jan say say this one ba unya banko ade a ho ebeto enam kwampano nim dia ye fa so adwuma ni nti no unya ba adanse die nkwa na ekoso start ba ma ko program no wana wa ba ni nyina adanse die nkwa na ekoso amanfo omoba because say obi na di adanse actually mo chen advert cry den yeah because of nyuma pa ye dinti ti lifestyle there say oba now to sikangu obi o se ma chi doctor media call na me problem ni nipa kan an ma hre oba bi san question ba ko ni bi hu say niema bi tochima abra okọ hospital nyamra kra nya den ama no for instance obi be cause infection o kan ni problem e bia ma se keka me nsuo bi free ma se ba ma se ya me hene me ne me kunu hia me te yawo ana se ye hia kra nsuo no san ba ana me ba ma ho san bi gu ho e bia me kotole so na me chen kakra nsuo bi free bemba mba o ka sa complain na say infection ni atro nura ma ana pani amane awe no ano ne agya on se ko obe ya e ma bo se na san apedani mu because ya net test kra hu se wo de no ya syphilis ana e gonorrhea chlamydia trichomoniasis ana junso twamu ya ya friend UTI ana mpo e bia wo de na candidiasis enu ano ma no ni nyina no se yetimi hu yare kra e wo kwa e fa so e den treat any advice I was here de ma se ne ba ye namu yare de a ne atu fo woni hukunu e kwa e fa mo fa so na se na be ya yare no be free wan se na madi nhyiamu yie ana se de wo mu bria ne aka kiro se eye mamu dia etanya e dia tole so ne ade ade ne nyina ne ama ho necessary advice enti lifestyle de oba ye o sabote ne nyina e de ma yare ben yare ye manage to say pressure oba ye be manage ma diabetes ye be manage ma yare so ye to as ye prostate na nya problem oba ye do to do so be se Johnson e ba ntentema najo ana se Johnson kra wo chim no ne nyina be den e be ejai na bi wa na kidney ye bo kidney so dia na say assembly because bebre na sisi akra mo kidney problem obi wa na hydronephrosis hydroureter and I say umpo dia ka say kidney no faili stage ben na dru oba do to aduro so a ne ya ma advice because kidney ni faili attend ya meka e won niam bi won ni kwa say wudi niam contain sodium potassium sa ne mani nyina na wo say ya restrictive ba niam ben sa na eni kwa say wudi ni nyina na kwa ye nya botren churchill e non say wudi di open nyina na wo da duro so na kidney ni sa na eden e say e bi kra wa ko stage kra akodu stage a oda dialysis so lifestyle dey so ba ya do to sa organic medication so a na kan hu say ne meka no so organic enya chemical drugs na kofa problem bi actually aboni be cancer side effect eden e dey organic ndi dey to so ni asan so regulate we di say ndi say yes enye say be say retia bi mu na sa kini problem na nyina eden e conform test ya ye bi hu say kini nya problem no ye be repeat be after 1 month time no be say bi eden e sesa na u si o ti bi adadanim enti lifestyle dey say bra hepatitis A ana B C D ana E oba ye test confirm na fe yetimi eden abua osa na ya oba ye de to ado so ne ye kire say osa ni ti wudi we bebo wudi we amboa ni nyina be se na osa na eden afrio ama wachi ka say ukotodwe usisi de broni be fancy arthritis ana so onya spine problem ye wo massage machine e de to so be se be massage na no mpeni kika se ni ama nuo so a no mpeno ehia bibi ti say calcium magnesium phosphorus vitamin D3 ni nyina ye on supplement o a ya de mawa obe se na no mpeni nya hoden ankasa intenya say because I would say anti painkiller konom diabetes painkiller one man ma fe onum kra emfabium lifestyle de oba be massage machine automatic and no be ho adwuma ni ama nuo so be ma no mpeni nya hoden na bibia den aye kama e de ama ti ye say yare ne de infection me boss infection ben e na wakwan enko ye nya botra ma wontia oba me do to ado ne so a time ma show review me show na wamba mi ankasa me sanfro just last Sunday obi ba last 2 weeks Sunday me den infection ye diagnosis who say infection A say na ha no and infection B me den to ado so me shan time say ado ni sabra last week Sunday and I just immediate pass Sunday we na also ba review want me aba me amete phone friend no me friend manya no na me friend ne wife because for that no ye je number ni age obi oben so number me friend wife na peke ye me say me sha so ma si o say omikunu no watu kan so ba ka chen say ni doctor na friend say review time na so mbai me hia no say na be ya beto so ye treatment na ma say den atukura sata me nyina me wo edema ti lifestyle de oba me wo sa botone de ma say me ma tankra no amba me amefro my follow up say o kwam so wa kire no wadi kan ba mama hu problem na say adro ne say ya nka say timi ekọ
babia u station na wo ni akosend ya do na dia ma no ato aso na me ama afro na edi nkomo sanya be ya me hu de ekoso na se wosam sesam bibi ana me ye bibi ma ana matimi eden aboa awo na opa na awo no de na me de abanside ba ko me bi eden ebeto dwa na ye nyina hu se ye ka na nya se ye ka no kwa awo na ye problem stand ya me ka sisi anu first na ne fi sa awo mba ye oba me pa cho bema awon ba ebetimi ayewo ebetimi ayoba no empo bia na emumienu mombra yen hwe be ma no hunsuo yen hwe oba no yen twaskan hwe awode enu ni bibia yen sa yen hormonal test en hwe se hormones progesterone estrogen luteinizing hormone ne follicle stimulating hormone these four hormones e dia kotini ye power wo no yen hwe bia level eda se e bia da ye ana se imbalance bi wo ha ye do to organic medication so no se bibia ye balance menses number ye do to adro so be se na bibia regularize ana bi okwa wa ya se na hwi bebre abra menses ne beba ni nyina ye do to so bibia be den ebeja nti awo no ba de problem be bra kofa sa awo problem na den anansunsanso no de ba ti anya se ba Dr. Steven me pa cho me ni mi kuna ware emfiese awo mba efiri wa na ma chro goje adro we da bi awo number no die ntia wo ba no ebet eyewo a die ntia say ye be ma no so a die ntia enu tina mu no ba na ye those all those necessary tests no ye hu say bia maame wo hormone A ana hormone B e wa form and po hormone ni okay nanso ye twa scan na wodi enu no fibroid room fibroid no kra type ben ya size net sen location net sen bet me affect ya wo na ni nyina ne yetime den abo chiefs no emu ablock na emu da ho ovaries no problem one na problem no ni nyina ne yetime den abo na ni nyina na wo fa number no na memfa entu dwabiem 0502 41 29 75 0502 41 29 75 WhatsApp line is 0208 47 86 and no WhatsApp here me respond now for line so me am picking na me ni wadi nkomo ti say lifestyle me assemble consumer say babia wo no entimi nya consider because your modern Ghana yetimi ya virtual consultation free virtual consultation say ebia wo tema wo na vrongo wo sehwi wo takrade e na wuntimi mba bibi ntimi mba Kumasi a because for the meantime they Kumasi Abrepo Pentecost School Junction say hu konya say anase ko ba so ntimi mba na me no why consultation phone so obi wo kra problem no di kan ko lab dada na mo twa picture na ma hwe lab tem no say problem ni yetimi ascend ya drona bro senior wo ba ya no pepepe different bi anya de ti boni be can say distance is not a barrier na ma ko so be je di say e free say me ba no nya two calls from Germany me no mo adin ko ma wi ma hu mo lab test I diagnosis me twen so musical ba nya de anuna ko send yo mo va DHL anase FedEx anagana post office so what I say manya ko ba ko so free Gabon e na Cote d'Ivoire me gusu ni mo edidi nkomo akra fo ni temafo ni nyina me gusu ni mo di nkomo virtual consultation but say otimi ba anso a eno so beboa ye Abrepo Pentecost School Junction. Yes, distance is not a barrier. Lifestyle over problem not the just one ba over bia bede ebe free papa nyame show bia enti frɛ na yendi nkomo. Okay, you be sign Asian that's o say I'm Ken Owusu Adomako from Ehra. Keep on the good work nyame ensure papa I wish I can have a time to talk about me pacho ufraya what he dragged the girl through the tea. Okay, Obinsu message I there banano. Was mama get out in the lady and her family are liar because a man can't sleep with you and for no feeling oh ma lady is a liar. And also message our dear banano was see please ask Kujo whether he smoke or not. Me pacho yefeni die emano kakra. I wish I can arrest this man. Obi message says good afternoon. Maa Akos, both of them are contradicting themselves. The man didn't perform his role as the father, but tell the lady she's talking childish. I'm Lucas Jude from is that Chrono your friend that puts Potting Potting Junction and Ode Aba Yamin Show. Was Marco, this is fellas. The truth is the boy who raped the girl. Ayasamo by Vasco Conlan from Bunkurugu
Nampanduri district. I'm a community radio presenter. Okay, I'm Amina from Accra. The girl is very stubborn. Me reading my messages. Papa, now they call Facebook. We're reading Facebook messages. Kakra mame. What's your reading your message? Good afternoon. The lady is lying. Obi dianono. May God bless you and protect you. Obi so dianono. Man, deal with the time and okay. The time he slept with a girl, I mean her age. Thanks. Now over 15 years. Liar boy. Obi message. No. Na mamemra Nikita wani Pizarro. Oma contribute yenuya ba Veronica. Wow. Nikita Mayeska say fanka Veronica de ne ho na yemfa emano. Wasi ono so message on the say hello. Wasi is okay. If she was a virgin, Nikita say Segeni a virgin ya. Enkabra kujo fa no nko bate yawo. Wado wana yo wo bate yawo. Enti wante yawo ne de na je say songon wa fa bi pen afedro. Marco, please, the boy is a liar and scammer. Then the law must deal with him. Hi Marcos, may God bless you for the good work done. The young man Kujo is telling lies. All that he is saying is not true. Many kaima abejafono akwaba na afei muya me the Facebook messages libya remo. Pastor Julius akwaba. Ekwe koko akwaba. Evangelist akwaba. Boko die. Yeah, the Christo say Pastor. Yes, Kujo. Kujo. Ghana for me ma it's about time as a omusuya nyansan on say de bia me ka say wakoko for ba wakoko hu ani animu say de o sha ase no makohu ni say de started with them no na me ka so o kan ko wie because ka be hu oba akofia ko hu ni anim akocha o monsa say o say mo ba mu hu na o me ho de na say wa start na mo nto bia de animunyam be ba afede du ba bia yakona hospital bill 8 million na watua 4 million minim ma ene on abahe enye bete omo awokro omo ye responsible no dia dance say emma na omo ankasa ma na omo he no say ko ba say obi ma aba omo ho ma ke be problem enti say nipa no yes adwuma no ma na ekoba se dedu sa kwotena ba bi se me se ko report nipa na mo bi se on fe na mama ye fe na Akoma ontimi wako fo bi na da fe kra de he on ne ma me kwa se wuro wa se wuro me na me ma na ento o ma kwa se wuro no na de na ho so ye na so wuro da jasa ne on fire ya na mama me de me kan kire o mo se hwe se wonya nso aware a enko ho efise and sex mama a big responsibility so we know so na so we jiji woni mbegu ase e bi na wode aba betena yi wo heba ma akola na woni nyensa no kra no he papa be na re no wo firi wode aba betena ase na me pese me meje akola no on kan mentie sa akola no ye me ba dia o mama so ntie so yeso betimi kra akofre no eni ni nkomo kra ne bi sansa no wote se chesa kwanya da ho obi anya oboni bi o ma mi ni wo kase mama utu se family any issue bia onu na ni jimi into de aba be si odi nkwase asem onu na de aba si odi nkwase asem eteto da aya omu nti onu pa ne kwa wo na mama ko bi ne baba fa sa akwa wo de omu fa so nti ko baba betana be aba bi na no ha adibi wa odi ye obi a financial impabo se me na me ye that parent ana ka me ba ne abaya no na obi na ko da awo ba eye ne de ekosuya kaminya sa hoode no ba ye ani afana sa se eyeme na nyewo eyeme dia eya ba sa ye wo dia enye ya mama yinya sa suba no ntimi abrante no ye kofu mama ye betunufo abusanfo ni nya asem bia onkonko na sede se wo ye nyinara na se mekwa manya abusanfo na mama ka meka chance de ka ye so abo akwa no bia betua donc ya so bitu betua okay se me so boka bia betua nti aduo bi wo mama ye ntwe ne manso ye mfa sa nyansa nkasa na animonyam bi anye de emra mfa maye echa se ye beka se ne ma obi bi kinanto beka na de na abrante ke de na baba mama ye nsuasa na emwae was say aso na kwesisi aso at the time Efo is doing his work at 2 a.m. where were you
Mabel Konadu, where you follow us. Good morning, Mark. I'm Mabel from Nkwakwa. I'm watching you live. Sam Siasia was a man. If you are not ready for responsibilities, go for a shower. Follower Apia Owusu was madam, you talk too much. Give him back his child. And you will be years old for reply. Was say okay, where ye Kwabina and Ponsan Liazio. Was say your face like something. That's why nowadays the girls are not accepting your proposals. Oh, okay. Yao Sabin Akoma, if you're watching live from Gospel Oak Barbering Shop inside Amokom, good afternoon, Yajoso. Margaret and Ponsa, your milestone follower. Akosi and Akoma crew. Today is Friday. We give God the praises. Have a great weekend. Yami Ensha Margaret. Messages ne Edoso. Buadi Isaac Denedia Bananoche and Lizo. Wanoso dear waha. Kwesi Ernest dear waha. Sanso and Shaba Rocky. Onoso dear waha. Solomon Kwabne Fadia waha. Mami Anowa dear waha. Maybe Konadu. Dokas Odum. Onoso the message yaba. Ajua Buahima Delis. Ye Ajua Mechiachi Awate. Meto Nkache. Onoso dear waha. KP Musics. Okay, onoso the nedia ba Wonder Boy. The nedia ba. Ebia to asomayen. Marco. Program we ebisha ne saa kwa nenso adesua bebre wom pa enne na akra ne kasa no na meraho efri se adwuma wo abatan ho pa adwuma wo ye ho na adwuma wo ye gas ne so ho wo si na okuta CD na okohwe fom wakohwe foforo ewo nadam odika one nadamfo na enam ena ekuta no ena so omye nkono nkohwe ena wono susu wura ono so demo ena ono so dikohye emuma no ena wo ha na ni fe ena wo hwe ya ma ade san no na papa no maame no na omo da henfa omo ba no ade san no na onya mafie no na wo mo wo he Osho ya de san wiye ye no ene esa ye tin kan ho eh ye 18 kan ho Marco tin no ebi wo de ewo mu o so no wano ma che enti de adwuma na eye wo tin nim no ene ne ho afa ba we de adano no ye ma ni binom ye obetumi adaza ankwase ana no efise ene obetumi ya adwuma woni nipadua ma manada efise ono de wonum bida enti woda ya no ana wose ha mesramu eya se yehia mu ne e kase pe omo asema me ma ne kase omo pe mo asema enya ansem wo ya mo nka makoso ekuma no enya ansem pe bia na ope wo oboa ope ne de ayi afiri mu ansa enti eho no ana wose ene so mu giye ana wode ma no na abatan no so ene edin na omo nto omo bo asema omo ma ne enti wose misuro mentumi amwo me papa ne me maame amane omo susu anajo no omo busa na de chi omo ba no omo busa ne se ha ehe na akoda aye o so wata pie ko hwefom maja amo ba no saa ena dan bia no omo wuram ni akọ ha ya ni dan bia no omo wuram kroketo ne de se ya ne de ya omo o ye de omo wura ho saa wo be hu antu wo be ko ho no 15 14 na wanyam saa ne de ne saa abatan no mo ani na ho na obehu se we keeping kra na abatan ye gyaye ma obehu so obehu no omo bu omo papa pa ye wi ane de omo ata na ho obehu asesi afo no de nkora na begu ho wo be 20 obehu ne ma miensa 25 ne ma be 4 ne ma be 6 mesra abatan omo ani na ono mo hwe omo ba ni yiye na yefo de ote ye keka na ne ho kra ya mra ho efo wo kwa ware pa wo de fie na wo kura mu no obo ye na senka me bank ma chew efo aka ma chew akra no ya under age wo se ma akobusa wo se wo age ye se no ka so wo turu mo age fisade na wo ye ne ye wudisem wo de obi ba akọhye da ma mia ne se ya wo wie ye wasa ma kwan awofo na sa ma akwa ma akra keto awei wasa afa na ba betena wo nchen wo wi awakọ akodidi no pepa wano na ade aba o wie na wo se wo bo na wo se memo no
asembe no busa Maa Akos asem me bo no eye uso mo no de ma me bo ne se o bisa me se me do no na wo musa wo se wo do no ekomo de no wo musa wo se wo do no na wo do obi a ye kokodidi apepa ya no ba efo sa kwashi wo musa wo okofa akora na bese no meme bi ya hantan obi so wo mo nse kakra e sho mo ba bia ma wo mo a na wo mu diri mika e na me pema de akora so ye je no ye de akodi adanse adanse wa asore dem Faiza ye hu na kora yakodi adanse wa asore dem hallelujah na miti hobi efo no kora de o kan no aka ne ye sesa wa bra bone to bo ase kopa ebusua na chew na wo momu wa na he wo ba no nyame hyawo 3p garlic mesha mansanja to edro garlic ebo ni padua sanso na ani eye wonso bo ni pa vitamin C wom eno ti no 3p garlic mesha na bibia kwaye ma immune system no high blood pressure menstrual pains no beko high sugar level wa kase dodo nyodwe ya de stock ntehyewa wojo so antantem ya no wefu aye kapo winya 3p garlic mesha ribi daniel ba misie ba kwale na ka ba pedang ne angelos frɛ 0248928824 0248928824 grow fine herbal tonic onuma 20 minutes wakoma na ibo kinkinkim mucha say winya mo japa mo gentumi pompe nonom grow fine na ne sade ada wantini mu wa woda na dwa wontumi nei menstrual disorders fichikromu yaw anyhow winya grow fine herbal tonic Mr. Bakona na ke ba sambrum smart herbal was friend men say ba pidan pure leaf chemical herbal shop biam grow fine herbal tonic enyana for Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 596532 Rocker Clinic Limited ye de Pakum capsules aba eboa mema edro no mutungo so na mo fom Janike 442 e maso de no esiesie makoso kumenum under canoe ven capsules VNE ye prostate wudwo so na wa yase ye oya ven capsules ne metformin capsules eno ye du foforo kra boa mamoja edi afrisane ye ni padua ne mo woto aseju wiwim kosu na ase acute pains odi ye metformin woda na dwa wontumi na wo be prayer na ade ache say we arthritis ana wo bia ye adwumade agodi fo ma ne meme modi ye metformin capsules kuma say Alabama station Rocker Clinic Limited and Siko House and edition mo for 0248 88 5040 0248 88 5040 edroba kweni ejentre ha na agide ya Caresic Ventures for dra ya friend Sahara Mr. ne J capsules no eno de enam sanya de oba bema gonorrhea ne syphilis ene ha won sansa ne kuro bi egu bema ho se prekese ama bema mu ayemre wo ba e kuro ne sansa egu bema na ama wode po abesio so ne ma je sirpia je pataku me pa cho be fa Sahara J capsules ne mienu ne wo hwe ndi e ba Mr. Cap no ebutu so no eno so miensa wode nom Sahara J no a ekodru ni padua ne mu ayade amakeka nkan nyina no eni bosome unhunu bie mu ni padua ne mu bema wa ho de ne ekofom pa wo bema mu ayemre na wutumi mu adwuma wabo adabridwo wode Sahara man capsules ono no mu abema ebeyi sisi mu ayade na firi ho ama chasa won so atumi agina wona so sisi mu ayade hindi ye ba me sha wo diabetes o ma me papa bi obi a eno me ntonchia onum bi abosome mienu pepepe mu behunu ensakra malaria fever typhoid ni na ye hindi ye ba me sha momodi ne ko kan shi drugland herbal pharmacy chemical shop biamo wo benya Caresic Ventures Sahara enupa ni bi etu akoton frɛ 0246 348334 0246 348334 evangelist mame yebeda etiefo ni ahwefo ase nana asemi ayeka nyina kosi ebre bi sof Julius ka asemi so oba wa jimie fanyina oba ba ifo wo be fo oba wa jimie die wo be wa kwara wa jimi die chese akola yi ni maame ne kure kasa ni maame ne se me bana na jimi Akoma FM ena abatan no so ahwa akoda ya payifo mo na mububo mo se mo amamo ya mankola na nsu won kola abremu a wo mu nyina ye beji su na su ama wo mu eni se wo na wo me kese kra bia wo twa wo enso ne wo na se waje kono ko wo na se akola ya de yo ni bibia ahyefie no ana mo ne tuma bom ye buguri jana mo tia no a kola 16 years ye do akoto adwumam se mi kura CD mi ko hwe no obi dem na mo so okoya wa ama anajuruma ntimi amfa aboso mo ye ma nhwehwe mo ba no wakoda ma ade achi ene waba
nyinsa ba musa pian se onsan kɔ no san kɔ da hɔ nti abatan yesra mo awurade di nkola ya bra mo se da chi mo babu wo nkonta o tete na mo di man kola na beduru ba bi mo ba bra o sese sika wo kotua na adwuma tina wo bubu ka se omra metua 8 million ayeka adwuma sika se kwase ebuo sika ayeka ontua oni bi enti no pe formula de ma wo no onim sa mo so mo ofo ana formula na chi no wo guso an wo chi no be ya wa wo wi amasa ma na kotena no so ade na batan ye de enko na be fi wo mu be ba sika ba na munya no wo mu ye be sra batan enkola na ye nyame do ma hye mo nsa no ye se mu hwa won tete won fa won si de ye enti ne ye se kira bofa no kwan a won fa so no wonyini a wan firi ho wan hwe ye bia ni esu ara wo besu no no ebe ye kese a chense efi se kola keto ya wasa ba ikurai eno wo dadwe nsa ba dawo so wo hwe nie na hye so do na si ho a ekasa de we kama na ababa wa na afa no nya 23 ni misrawo bonyame mpa no fa nyansa nko abrabo na jimi we de wo sa de jimi we ye kode a ene sa na be sa ba wo sa kofa ba ko ba na ababa wa wada wo bi dem wo wro dross wanti wadi uram wanti ura wani tie na nsie bi egugu mu na asa ye white ni moja and wa jimi papa ene sa ya ne be ya sa wo na we agirbe ko na ma wodi be su ejuba tesa woda te sese bi aboa ye wo hwe a wonte ene hwe wonna mu ye fi se wo ko da ba bia rof ye be ro dross wa bra wu se nyami nyansa fa ko bra bo na se na ade ba pa dia ene sa na mema no be ye wa efo ye fra no efo ana fra no kujo wa dwin sa wo pa ade efo bi ekum kwase a na wuye wa se nyam je me fi obema bi ani ho ya obekira bo no efi obema bi ani ho na obekira aboa mema ekime aboa mema 4 million oboa mema 50 cedis ena me na me koto bema bi ani fi ti no ko no di mu asem sa ena obi ase no wache na wo nya ho kukuru ndi naba na ko ko wuro obi fi ase na ade Akoma 87.9 say oza forward bema sue nyansa na obi na ade aye no wo sue do sunsuo wo be hia do so apetehia wanum bi na ona be hu say yes abrabo ye de wona say wade na obi sai no sa kasa brenko ani abre na be gyan toto ayampe aka de ye wo de ena wafa wo adi sue nyansa kuyo na wo so obi de be ye wo Merase obi de be ya eno no se ne ba no so ya ba. Ah okay. Okay. Ayiko seasoning powder last spice and trading ventures wonom seasoning powder ni ye kama pa o. Eno ti mu amoye orders no mesre mu ada mon kwotwe na mon first mu dwanam na ponchinam no ene na ntwenam no na enye de. Ayiko jollof seasoning powder ne so odigu jollof no me be de. Esa de bia wo benya market pa. Ayiko stew seasoning powder so odigu stew ni mu na ye de na ye hwam. Edwane supermarket mu Nyana for 0244160750 0244160750 Oba Talia no weekend ye no ani ebedie nkola ni tifie mpanyini mu nyina mu titifie mo keka abobom mo ye ne kama na mo di oye Oba Talia enu ti brani en chili mom with Oba Talia edwane supermarket mu enyana Bible Center chemfo banie wasenyare wanyina ena edwane en ntimese wada hyane so eye nompene kasem aye resakansa ena eha wo kokuma me ni kotodwe sasabro wachiri dompe no stroke edam wodi yade bia gonorrhea form yade yi yade bia no wa ahyefo ba Dr. Bontumi nsaje sene yade en woni wonim de yemese wada apart from no de bra kumasi atozo agogo ye ben agogo hospital no tema fonko en nka fonko tema community 16 la shibi ye ben ba West Club frame 0244083482 0244083482 na wonim Dr. Foko Hona me se adwamaya ya wo se yade untumi nyim firi ho ensadriam wo se fie ka hokọ Dr. Fokuo obesa wo yare ama ho ato ampa eye gonorrhea anapokra se hepatitis B C awo na wa form hypertension diabetes wo bubu physio na wo pe yade ben na wo de kọ Dr. Fokuo e ba clinic ya won tutu ase fama o hama ana bibiduro ene de sa yade wo yakache ya wo pachi number 1 ofaka
wosi wo ko anwa kwanta wosi mesi pechi number 1 udu ha bisa Dr. Fokwe ba clinic akura ba kire wo fe 0242155935 0242155935 eye Daniel Ben Trading Center yendo no doso Daniel ba mesha malaria fever typhoid na edo no Dani to ne ba mesha woni moja uko fichira na esisi so wanu ato Dani to ne ba mesha Dani natural ba capsules mema nkwadro mema wo mabo adabridwo no Dani ba ointment obi etumi di twitwi na aposo Dani prostate o no support mema wo mu prostrate ne pa Mr. ba Fred Mensa ba samenko ba apidan keba adum chemical was santase ubenya bi 0273 3928770 273 na anyone muni komo Osbar Factory and Building Materials ene yana yede block papa ba Osbar Limited and into wope solid and also hollow block sizes BB stones quarry dark cement ya say anwe bia nka ho blocks ho adin a Osbar Limited Mr. Wada abrana beto ye blocks ne bi wo second hand car ejane na so ye kama Osbar Garage and Motors ye wada kwadwom ye ne Despite House in edition mo ena ba bia ton ye blocks no so de ye waka se ye ne mosque in edition mo wo electrical appliances bia so a Osbar ye wa electrical shop ewo adum ensiase Phrase 0240 403247 0240 403247 nani eni nkoma kafefe talala we ayetapa bentwa esa masa mema enu ti bema low sperm count why yamra wampem odi boss so 1 minute 2 minute waju so nkuruma sansa eni kura gu bema wo so fita hunu bema no embo ebewi akiro bema no bewu kodwoto ya mutu mese wada oba enka wo ho wase no ensho wo hododo white ya je wa boss woni atenka wodi eye kafefe talala eye fe Harriet e was 0207183819 0207183819 Harriet abajo so na uko pharmacy ne chemical shop bia mu so a ene enye na ho Waterfalls drilling enterprise wo mu ne tunsuo nsu papa fi wo mu ye expert wo mu na kuta machine papa ne ebe tunsuo pa ama wo no kwasem enu nti wo manum bua so wo fom ye wo bawro new site ye ne na ye bia ba clinic wa Bronsa kromo dweso mama wo mu akoye nkrofo bi adwuma bom na dance a wo mu di fa Waterfalls ho no enya dance ketwa me nua be me recommend ha wo mu tuni nsuo manani age for 0246265707 0246265707 quick credit DNA de wunya no Ghana card unya Ghana card ya ba be ma bosia akoye adwuma bie adwuma kama na wonso unye waye independent ya unye dependent me say we the first 0302 200390 and 0596 92 0833 0596 92 0833 na ene omo ene komo na wope air conditioners washing machines world class televisions and nano e ko TC opa televisions ni e kama na ne bo so da from ye wadum ye wo Melcom empotam ho afre TCL e was 054625 8047 054625 Beaver Dental Clinic esen ho haw esen yade wo mu ye esen mu aye esen mu expert into ho haw bia e wo wosia eye Beaver Dental Clinic Kumase ahodwo nhyaye so ahodwo nhyaye ne Banas na hwani mu enkran ye wo airport residential area ye ben airport view hotel Kumase number ni frame 0593 834217 0593-834217 and cry 0540-124200 0540-124200 Ochie Bapada Ochie ye mema ne menyi na edru fesiesie wo ho na weekend yenye dema woni wonua ana woni mesi woni wukunu mumfa moso Ochie na Ochie Bapada kwale na kmisie ba Fred Mensa ba Samenko tabie ba shop chemical herba pharmacy shop biamo Ochie Bapada bema wunu bia osisi oba watenka ba koko ne pressure stroke all sane na be free ho enu ti bomodi na Dr. AJ bema wo 47 inches police aba 0551
228281 0551 228281 Royal Jopak National Clinic Odepo Oba wayase nye enka wo ho mesede wo kan ho ko ni ntutu mfiri wo na ho nye kama yade page yade na de kan kan se nioma ko ne ko sa ho yade enu ti bra na be sa ho yade ntihye wa fever enumunka diabetes eduabo waton semu ntentan wonya Royal Jopak National Clinic Royal Jopak National Clinic oba entama Odepo anku ye wa nwunaga jena adwesiemo ye bense sheduma si rabank for 0246 189021 0246 189021 and 0541 407586 na any Royal Jopak Natural Clinic any nkoma K4C Travel Tour and Recruitment Agency ema wo bi nyi sika ni akwantu ni yedimi tukwan yagime sika wa fama nkwa ma mo nan kama me pa mo chawa doso se ya bra ne ka dai enti mo nkọ K4C Travel Tour oni de woju sika no na bibia so se de odu sika esan ma fe yo kumase me na high tension fe K4C e was 0278 902965 0278 902965 kunafo ma ne kunafo ma muntie mien na wonim nyame ya adom a 18th April munyina we ye time ekunafo nsa no ye behwe kunafo ma ne mema no de onim aduane no apa mo nsa no bo enu tu ye kunani a be mo wo ba o mepa cha ohia yen wo kajetia new market eni mo wa no pa no nkoro pepepe Easter Monday 18th April na time about mesha adonko next level sasa chini sauce akokuna house ena emuzu eba clinic wo mo ena aso asene enchemu foforo bi a we hia for 0552 348922 0552348922 shane so se bia wo bia no Pastor Julius obi wo case ya on famra bia wo bia no se wo problem bi na tete wa bia obi afa obaba under age adine dem ama akora no odimi nante ye obetumi na ba sofu bia dada obewo o se jese me no wadansa fa me de hunso ya de bia ma me ma akwankyere wode wafa kwanbone so obetumi ya ba wasase o hene bi ne wodi asie problem bi a chese ya de adoso a tete wo de obetumi ya ba asokwa ye ne mo no ene di ehwani mu Akoma FM ya bro sana efe pa tas afa hu nyina se nso udu ha na wo ya ayira numbers obetumi afre so ebi ene ye number 020 39 33 582 where your production line ba no wa frɛ me ba na mo wo ma yira kwan ni akere ya kire na 020 39 33 582 yanyiska wa ha kapra kra wo de how no hia yen kapra rade be fire so aboa nti wo de bra obi afa wo ba obi arepi baby obi anyim oba obi tete obi emotriti ebia ne step son ne step daughter ne bibi wahunu bomodia ne nyina wo de beba ye behwe ne yakama yanyiska ewa ha enu nti bomodia na efa no ebraha Akoma 87.9 FM nyame enhya papa Joyce and Winley Apag Yarek ono so ejina so bi na cash vibes where milestone follow ejina so anwa Sadat odene ho ejina so Grace Buahima ono so e wo Facebook Ajoba Arthur wo so Shamsuddin Fusaini ono so wo so Millicent Kumade wo so Adomako George ono so e wo so wo mu a omujina so edoso ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa ahima no so everlasting blessing ono so was be ye also Esther na me papa ya sane form so dia na aso yenti na yeti ha ye be kama aso aba ye bisa Esther say e die na be me odi na be na o mi za onyema Esther tentem so na yamo chamadam de sese an paso ya mama ne se na mi suye adwuma na sese aso adwuma mu adwuma mu nsama ya basa enti sese an pesa o kwa me na ko suye adwuma na fe so ne ma no so hwo na so die meme na ntia na ite aso yeti enu na Esther aka mfa cho nchire mu award mare na miska na kan se miska mama ba je ba ni mu zu ka ni msaza na miska ba mo ka de ande madam yes no si mi hu se mo iska no me di
we I dance a bomb sibo see in the Matias and Sibo and a part madam. So we to answer. So we discovered by is got a mini Major Farm and the and I say, well, I'm discovering Mamma can't do good. We do some calm. I mean, what can someone show for Andy? No calling dinner, so one some calling Indy. Miss Akos to work as one calling India, madam. We know one Bama, they don't call us catch them. Every Sunday, we have a phone call about the chain. Mind them, the map of Peninsula Bay on Peninsula and one. So, Betsy, I want to 1 hour. Says Saturday, I have a phone call about the chain. Sunday we don't baba so ba pe on pe no je na mde ma so ba pe dia papa na to on baba ya no dia se no na waka no yo wo nkala na se ni din no de ode to Ishmael na no na din no ode na de ato yes san nti din no me pa cho ko ne ko se sama na afi di asedi ni adiwe ohun na necessary ede oye ifu nti pacho so be ni sama na yes me ni sabati pese mu onsu ni se wono ma me ba ya be kusa se mu adie ni tesen enu so pese wo ye mu adie na me se mu so because so many years now until no be ntina for so many years bra me nkora no nyamena tebia metima shop because me meeting ngare no na nkora no wono awo ba na sedie ne wo so e waye sebe ya obe ye oba no ade ni me timi se no se ni asibia wade ye beza se onye wade ene sei so wale na yo ba ho na sisi sei de enye ne yere no ene won ka se wo be ware no ene natena ana open wa be ware no madam get it me me sara ko be me ya na pe no ma me no ka no me so ka no ka ge no ada ba ko ka ge nti te ma ge ko e ma mo boss no to ono to no ka sa man ka se ko ni de so yi e ti sa ko e o mo ni ono ti ono no ma so no ka sa want to be sina mo chire me ada ba ko no ma da ye di pacho mane ka sa papa ono to ba mi chan to so oye na ono me ka sa bi sina mo chire me ana ge na ma mo no isi mo chire me ana ge na so no e se na me fa ho ma fa se anko na hwe nipa ono mu ya ko to ma me bi ma fi ndi bu ma na pa nti ma fi no ono no aka se patu kura no e do ma mo no e kan ni bi na me ka sa akoro we ni bisa ko na me hwa akara no pa aya wa yi me kan ga za pa na ye me ba di me hwa akara no na obi ka jam sa me an to e me tu bi aye de mani e on madam any question ono na te am ko ya fa ye ni ko ya fa so an yo re me bibi yi tira ka jam se obi ma che na le tun mu ma do ko nti o ma me ya re ko no ko hwa ma me wa ko mi ndi mu so ma mo me friend on ka so on na so ya de ma no me me driver le go to ko na mi tu car e ba na na so ka jam so akran so ye de o ba me wo na sa ta mu no am de bi so mo che o ba mo no ya mba so ra me na de chi ma fi ndu ma me am ka che ne se ma me se mo kwa kan kura ono kwa la mi ba ko ba ye de e bi wu se mi ko e mo kwa da ma ko fro aso ma ka jam se o wa ma to wa engineer so ka jam se kure na papa ne tene chene baba ya se na tam yentna ba ko won ye de ye na mso yi mi fo ge no ma asem no na me to papa pe na we fi o no tu ne baba se on to gosia na akoko ma me te be wa mi kire gosia na ba so da ja na no ye ma bia mi ana be de meto na ma ni ja na wa ko she de mbo mi so ni bi me baba se mi cha so kwa enti ye mi cha so mi sa ko she kwa se ye bi ma sa na so no mba bi se do ye che ka jam se obi ti ile mu dige nti hwe mu yi na ga nye o papa na mu hwe mu yi we ya bi se mu lu bi sa wan ka afre nto ora mu se sa ande ko fo ni pa na wa ye de o ka na so obi wa ma ye de aka jem sa ni ba se be pepe na mu to she so what bi da na ni pa ga je bi o ko na to to sa o ke o fi o se o ko se bu en che wan ko se be ma no o le ka o mi na de ga ni ko ya me no ko say tie me ma do mi su ni se won
no come never got to come. Now I'm in the airport. We are not more come by and Casache. Now we are into almost one, almost as I am forgetting a man. Almost from the Baba, maybe Baba, I'm sure you are on bed, on the fireman of Coy. Me if you follow catch him say, well, you will not hope you know. If you are, we sound only my way, I'm not about opening. When you're not so, guys, I was only for the catch him. We sound on the go to catch him, and I'm a son about my back at all. One year, some months, no man, some now was a long of our so bar, was all show banner. On over social banner. Yes, or by the rest of our tribute, you know, which is a term to pass on the news. Perform by Bremy. My cat after the uncle of now, Mamma Befa, now Papa say, Omija Padi, and Mamma swamp in it. Mamma swamp in it, son of the boys. And the nature of Martin in Japan, or Papa, and Mrs. Manson, but I'm sure my dear. Marco is sweet after being tasting for the first time. Oh, even it's not easy to leave the person who break your virgin. Okay, will be messenger or who broke your virginity. Okay, the girl is not saying the truth. How can you sleep at the man house in his room? Okay. Oh, shame on you, Kojo. Will be message. No. The man is a wicked man. Godfred from Dunkwa. The boy is so shameless. Both of them are children, but the guy should be dealt with. Okay, we been so messenger. What they about and on the messages no adoso. Say there. Yeah, kwa na fe. Yeah, yene. Yeah. Bila na bila kantanka. Akwedin komo isa say yeah kwa NS Herbal Industry. The NS Ointment. And I say, the center coffin na we refia keka. So one can answer for me. Now you mean so my home. If you have a code. The radio say there are some there any free NS Herbal Industry every year for essence say a ho and papa a free eba. Now one ya ati NS yeah ointment e ho asem no ati awake natural capsules ho asem. Na wodi akira ko pa bi atono. Babia ya obi anodi adanse akira foforo me se adanse ya ekoso NS ointment ene awake natural capsules no mako esewani na ense wo ka kire titru eye wona yusu NS ointment no na ansa na meka ho asema kire tie for me fa number ma esanse ya dia ehia pa number na be frena ne Dr. NS na gasa twenkomo na nya wonti ase ne ehia wo ne opeso ohunu fa adro no bia no waje bre akirekire mu ede amawo. Numbers near 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Ernest ointment and afe awake natural capsule maminka Ernest ointment ho asem enchrew enku ane to ane ketu abi na nia ewomo no alescribe you say don't mind the body mind the engine nia what wani mo no eno ni asem no se ohawa mi bobo so mu bia wo so a enku no ba ko pese wunyusu nwie wunyusu nuru efampo na ohaw no akona wieye no nya fa hodi obi aya apropro wonantem wo hyempo bo ma nantem ayekro apropro ewo so Ernest ointment babo ma ekro na wu na sesiesi wonan ho ma kama obi a ensa age wani ma boso na honam no ensa ese honam nani ebi a meka se chicken pox ayawda ama kasen honam nani no adededem ba bia yetuntum ba bia yekokọ adededem yes chicken pox ye wa sa me pa cho unya Ernest ointment ba hu se obia e won master na chicken pox nso e won master any Ernest ointment o de Ernest ointment esra wani mu a ensa bia ntimi ma how ensa bia ntimi nyoni moso se pimples ase bi ni manim no se pimples mpo na ye wo a Ernest ointment ba boa wo na yi pimples na fu ani mu na afia mu oni da so smooth kama pa
na men twese wo hawa me ka ho ase beba wo so ansa no wayusu ebra wo hon ma hwe nya wo no wonya so benya earnest ointment na de aye wunku na aboasiesi honam nani di amawo ama honam nani atoso kama wo ye kokko so chen tuntum so ase na ehane ama se premier wo na matum se yes bread tuntum ofe sister tuntum ofe na eye earnest ointment na ye ho adwuma ebo mema mutirinwi etimi nyin kama obabi wo hon ma ne tirinwi wodi nku bi aka na ebubu o so ogina so wo nu tirim no ebetete saa wonya earnest ointment na de sraw tirinwi ni mu a ejina tirinwi no na manufu kama pa nso so na no achi ema ho a wo butirim obabi wo hon ma bo so na ma ne tiri nu opam bia afin na ne tomfiamfia no di wem no di nuase wonya so de earnest ointment ebe yo nku asra wotira obebia me pa cha so de earnest ointment sra wotima oba ho a ema wotirase be ma brebi otin befu kama na ho anso so ema wotirase na tiri nyina sanfo ye fe am ye hu a yapene earnest ointment no me pa cha ye nku a ne bo nya den fofofofofo nenso so ade a eye no ebra dwen ene ntiase so earnest ointment ho so na me ka kire wo media maso ahweminim sane yeti na magia tum enti na me di ho adanse na de tie no se nyamia na me ye duro no menya doctor no doctor nankasa number enam de mawei som na frɛ no na ne obeso obi sabia no doctor benya brɛ no akyerɛkyerɛ mu doctor numbers ne 054 0245 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Dr. Ernest Nankasa in the crown phone. O friends see ya obejo so na nko bi hobia no ono edi eye earnest ointment we dinin ka trim earnest ointment eye nku a chese senia waye no no di haba manko a na ye ya ewo kan sen ahoden a enya asem ketwa enti wo de sra ebo ahonam nani na asanso yi ohaw ne manya bi ahonam nani fi ho manya fa hodi na ye hwe ahonam ne mu nsusu de mogya ne mu de ne enka ho asem eno any awake natural capsules. Awake natural capsules. Na awake no de etiene se eno so haban sa esan se doctor oginyankopon asem di nyankopon asem so se ye di dua na ba no wia haban no me ntontwene ye fansa ya de na wona wonim de haban ni mu no ena de haban no sa ya de ebi ni Dr. Ernest into the awake natural capsules aba de etiene se wonom a eboa ema nkwamo ni nya hoden bonu beka se support immune system no ana se boost immune system no enti ebesa wa hoden ni wie peye ma wo emadwuma bia wo ye bia no utimi eye ni ye na no achi esanso siesie mema siesie ma ekwa fa so siesie ema ene se eboa emoba wotide wunya atenka be ma mre no ho manfifrent na obra wo da ho mintim oso obeso no mu bi woye na de hia no because feeling na yi ne ho oda na bete enti eba say ma otimi ji wani yie obia ko fine enti mema omuni omoyire no musu awake natural capsule no omani je wie peye enti ko nsi fi hoda da bi omu na ma say anuanom no mani agesa esansa ade ebesa amia wura dem akwa enjoy life for the life with awake natural capsule yes na enu achi bema oba no yusu no onso yusu de na de onso hwa ade de atian so yusu awake natural capsule bema ebo emo ho de wie peye ebo ma otimi ko anim kanena na atwa nkwansi mienu anu abre empo gina kwa so je ohom yansa wasan ato aso no awake adawro menti ba kwankwansi num wo nyina kwa so wo kwa anu asa wo kosa ise wo dura so wo do bia wo sanate awake natural capsule na enu achi so no esanso boa emanam yare bia wonya bia enam yare bia ho asam na meka yare bia onyan free enam no oba ehyiamu ana oba ne be man hyiamu enam yare bia onya free mu bia no awake natural capsule ebe boa masa yare no say yes syphilis say ye wodebua say ye gono setisa den eye awake natural capsules medrini nka trim esinse moni nti ene chedi enti din da trim na wode kwa akoto enti uko eye pharmacy shop na drug store wo se wo pe earnest ointment oye trinwi ye oye hunam ye yes oye stretch marks free yes earnest ointment na enu achi earnest ointment no so to me the beef edobra asawo na dia piama kwa akoso ekumanim ahodi onse minya nka ho asem wo se me ba yinja me nka ho asem de etie ne se me adanse bo ampese yebo
na no ho adwuma na mguso ame Akoma FM oba na mesi mo mondi oso bobondin na ono de dia ya ma no wonsuro no wonfere sanse nkete ko ho ne amanie mu na ene sentiment adawro ma abedi na asema ma no a mesi ohu se oba bi ni na de to be mo ne nam ho a wa hwa be ka se bia ni made no no masa de wa bie so akire no no ene sentiment adawro menti mesi oba eye wo yie ma be ma ba ho no mu a na se wo kofio ne fie ho ani ka na hwa ya ode na hwa ya da bia na ya kro bia ni agya ontimi kofie sanete ne fie da bia ne mu atacha o kwa na usi kon no u tintim ni ada yes ma okra be so obeko it is sanete eye earnest ointment and awake natural capsules jina mba ne bi mo na fie yanko 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 na yehwe ba bia benya bia toy ba bia to oduro bia ba bia to oduro bia de wuro ho no a o se wo pe earnest ointment and awake natural capsule empo usa ye nuama no bita so nuro e wo mutiri so enuro ahodo pii no akeka bom earnest ointment ayema ewom esanse na no menima baba man ba ko hia bi sa no se ei se dro nto ayeto wo se da bia no won kokrom ko fa bi mu ne ne ye topa entu hia obi oso ne ma ye eduro anase nkuni sa ne manama bisa no obenya bia ma anase mo amwo enkran wo do nbe kire Okanshi drug lane na do Okanshi drug lane na wa bisa se Kingswalk Herba ebe kire ho no anase Repash Ventures Tinated Herba Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy and Rejoice ho nyina ne yenkran eye Okanshi drug lane na fe Kofodua nso Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Below Pharmacy eno eye mo amwo Kofodua mo so de no na fe do ani a kire nkokọ Ouskobi Pharmacy Hillside Pharmacy and a BB Pharmacy nkokọ fo so no bonya bi e wo ho mo amwo kaso so ne patam no akọ Tribe of Judah eno so kaso a Tribe of Judah bonya bi wo ho no na fe yemra ye die metikmasi die yeso ye die eni hanmo Dani Herba obenya bi wo ho Missy Herba obenya bi Kolonak Herba bi wo ho Habme Pharmacy Chris K Herba eno so e wo esra so a ho nyina no kwa botimanya adro ni bi edino eye Earnest Ointment and Awake Natural Capsules Medase papa menua bema bila kantanka se wodi yara eneseba industry akwaje Earnest Ointment and Awake Natural Capsules afei yanko ahoma no eso na yene afrefo nkodi nkomo 0322498035 na ye abene champon wede modi usika ba yemfamwa Nikita Edupoku Nikita na yenua bema Robert Morgan yenua bema Robert Morgan wono so edebi aba yabekoso bobo nyame yadom adwada metredi ni nyina na yabobo ne mako ni yadamo ase wedi ni baby afrefre Pastor Fai Mohammed kasafira na Mohammed yetie o obagena okaso onu ku boy nu ko daya onu wa hunu tebe ni ewu ana ye na nkasa onu seka onko dia de ne kenya oda nka ho nsa nko bi mu de na ho sa ko bi na oni be man sa ko da bi wodi wa sa ge no ya fla bone ara be man so de be man ye nso anyi ni yi nko asa o kasa na sia ni musa nja o gi bi yi da so nyam yaduma ya men sha papa wodi ni ba bia wo frefre mini aba ko ti papa bi mini aba ma papa bi mini aba papa kama so wa sentiment pour ya no chance et des filles déjà et papa mayentia atolonso atiye ba kani na abna o kufia so ne mitapia mini aba mini aba ma safre bi me sister nana ya kunadu nana ya nyame enhira papa panso so wodi ni ba bi afrefre Yabi, Mama ko. Okay. Yabi abale, yabi o ma me no bi be no pa kan ko le. Saza, o ba no wa ni se. Wa wi ti ko pa ma ne ko da be ma no ho. E sore e ko ba. Wa ti mi anga ko hu ni na wo ko. O ne bi ma me no so so anya de. O da ma no so so ye di. Na da ma no. O ba no ko pa no. En sha be ni ka de be nya bi ano. Wa de apa man, obi ni dey no ya no. Papa ya na no amu de na ba.
Nyame ensha papa menuaba. We didn't baby afefre. Maa Akos fie. Yo si kwa ne yankwa. We de ni nya si kwa ne wa anya de. Bisa kwa ni wie kwa ni kwa so asaso so no so. Enti ni na ama kwa amra bantu won ye din. Nyame ensha papa Ayona pharmacy with impressor capsules na oil aba wo mo na phone insegment ewia waso asene na Ayona impressor capsules no wono no mu a eboa wiye papa wusisi udwonku wo kasemu ye oya ebekọ wonom capsules na wo de oil na twitwi faako a eho ye oya no hello we did ba bia fefre Miniaba wo papa yankwe miniaba miniaba na me kan se nefi buja ma me mfa kunye sunye tie fonina miniaba me de me hu me se abawa ne ma me no mo wo mo prese so mo do mo ba na ma wade akula ni age of 60 years na mo di akula no ma kan se won ko da be ma no ho akula 60 years ko da so le ba age se mo je tumi se be ma ne wale na fi be ma ni di me koku woni a na mo ya mo be se mo hu ne ba iti jemi kasi mi nyabe ma ni se wajia tu za akora ni ye ni dia me de na me ye ni se ma me na ka sa akora won ka se ye be ma no on ka se ye ni dia o se ni dia le mo be ma no ti de ni no za akora no hospital be na watia so ti ko bo akopro busafo na chewo na bo le fu no nye na se ye jaye na se na me ma me no so me ka so mo se obi di oba akoma e mo enye ni dia enye ni yie ene ne koso ene pepe na me ma me akoso ti ono oye eti o mani bufu se na ma ne di na ba akoma FM na wonya abote no mu nyina e kamo na o mo hwa akola no ne da mi aba nyame ensha fa kwata we di ni ba bia fefre hello Marco yes mira Abani yanfo adaru ma be ma ho ya je osu be me na yankwa me gya ne internet ka fa fi seyi aboso Marco ensem ye tie bia na ensem ha gine pa uti oba ni ka se mo abara no kasa no o ka bi se ebe le na ni hia wie no na ne men side ama na mi na ka ho de bia wa jina akoso a o ka bi sa ne se na o pa bi tin de be hia wa bra na be hu men sa na se de na sa de be nyima na o nse na ha ko be hia na ni na su ti awofo no o ma me na nga sa no pa no wo pre sa akwa no any about the champion sa bla de akoso because across 3 years and 50 years here I think that mutu jan man ko be man jai e ko dawo ma de eche and the secondly akwa ko de ma de ache ma me no ba e no bo si aka ho re that you say omo wa pa man ko ye e ta fu bia ho be ko ma me wa pa no nyame ensha papa Ayona pharmacy bomodia na fe wonom na ji impressor capsules na oyo no bi obi a wodi bi atwitwe ne dwonku ene ba bi a wabuo ne numpemu no obedi wadanse a kire for 0243 123224 0243 123224 and 0553 134185 obejo so papa hello we didn't baby afa oh minya bema no minya no entumi ama so 0322498035 0322498036 0322498037 wasima God bless you and the team for the good work watching you from Accra Kudus nyame onsha papa minya bema was Spain also good afternoon mama well done oh nyame ensha was the man is a liar and obinso ede aba was oh there be message no ya na mama yanketuom if the guy met the lady at 15 then it's a problem but not a problem if the lady was 16 obi message on also ede aba no hi Marcos good afternoon hope you're fine thank for everything you're doing for our country Ghana please I have a case I want to report to you me pacho bomodia na bra na be report enti wo so wo case ni bia nya ware samon kwa ne yeka enya ware samon kwa ne yeka bibia yebeka ede amount enu ti bomodia na efabra medin ede Marcos me sorry so amabusia pani sami a champion na gofoma abetras no de agudie mu nsebe kotwi eba bremai ato am so madam nyina se amamo enitia ebehia adwada akoma mu nsam dwumadie so
mediatina all day. This Akoma e dance your na yet to mediatina all day. Akoma e jero. Akoma. Ya bepu e modie Udaya koma so Ye bemo yumpa Kasiebo Abrodi Amusan ansan kambi For real to hold Making free home now Udaya koma so 87.9 Akoma Sport 87.9 3-6 Obofu Gabriel Tinedwam Awiasa no why quiet Otie Richard Swales Pepe fire to fan